O te fia lava e joe whaata lofa, hofo lofa, ma whaatu lima. Wha whei loa ia te fo i le pa ia, ma le mamalu o Samoa i o na tafa te tele. So o se tuli manu o le nei ke lope pe se fo i ia o le lalo langi o lo wha o pea ma tala wha auto ai le sa ilinga ma lo o lo tātou utunu o tā ma whanau o Samoa. Whaatalo whaatu te toko au na o Asiata. O le ulupo o au le lei. O se ulupo o e se le fia fia ia i o le atua. Ia ai e se fo i le alo lofa ia i o tangata o le tantou. Antunu o e fia fia ma alo lofa fo i le atua. O i lantou o e aoa o le leino o lantou mafufa. Ata lofa. Ha whailoa, ma lo le soifua manuia, ma lo le soifua maua ma le langi mama. Soifua lau le lei. I le rei fo ia fiafi na uono miru te wate aire i tū lai whae le taimi. Ia ara mātou fo i tū langi o ne usila nei. Le ua o to e sao fa ia tū. Ia i le no foa vai loloa. Iyo. Ia i lau na fola loa. Ia malanga iyo. E sia whalanginga o le tū lou le sunga le no foa. E langa o ngai whalanginga o le no foa whaata vale loa. I le lau na fofola loa. Ia, i le ila ma mole noa. Ia, ua fia wha longo me tuli mata i e Samoa. Kalo whae si o tina vale. Anti mama vini, whalitua vini. Ka fiola. Ia. A talo whatu ai. Ele. Tu o le tātou waturo. Ia. Ai mai se fo i o le o tātou wa. Wa tātou le whei loa i le ualo. Ia. Ma le. Opo moa. O le loi mata malingi. Ia. Ma le. Mata fasia. Mata o whaanonoanga. A o le umo whaiona tātou toe whei loa i pu e o manu. Wa tātou whei loa i mga whetau o le soifua. E peia o le tala. Ia le teini, ia kauia o le kenge mako me le ana tau o le tongi tupa i tea. I le anga le lei e tau muri pea o lo tātou wa li ima lo tātou whaolo Jesu Keriso. E uia o le tele o taimi e pei tātou o le loto kaino fu i lele. Ia, e ui o le pei o le tele o tangata e lātou te maua le loto le tamo kaino. E tuli se mea e wha umai ia apelu. Ai ele teri tonunga. E siliantu le toa tele o apelu. Iyo, e siliantu le toa tele o tangata e loto i le loto le tamo apelu na talia e le tuala na taulanga. Na ilo loto le tama le o kaino. Ea le loto ai ilantou e peye e wha leo ngolua o tangata e le o yaini o lantou fōringa sao o ilantou ua wha ingoina peini mikula. E peye lo lantou loto le nai tau la malama ma tau I masui. Ia ma tau ma fai foi lele e su ese mea e fasi ai le uso a tangata. Ai uio lea. O le whawhitei sili I le tua. O lea uma fai o na saonga le mu e le ngatala o lo uola vai. A o lo soifua I a ao la vea I o lo tātou matei sili le langi. Belea, ea, tātou fia ia mo tātou o sanam aleluia pe o pese mazangia I pe anka koulakalaka ngi e whailonga le soifua mai o le pepe fo. Ea, whaavitai I le tua ona o lona mana la vea. Malona anga le lei. Ia ua mawhai ai ona to ai le tai, wa mapu mai. Ia I whalamatu ma mapu fo I le sasanga I pe upu e masania I le tunu. Ia wa toa mai whanua nisi sa tiu whaavaa o a au mamao I tūlanga o ngā luenga. E isi ka ngaka pea na uwhai atu. O lo o atu o I Amerika le malo tele. Wa o lo ai. E le o se mamao lea e kau ke o ai ka kou ni usila ma Samoa. La ule wau ke rufe o skalia ke le. E le o se mamao lea e le tātou te complain, le tō tiru tātou na le usu mai ai I le, usu mai ai maangele o tara, kasi traffic. Ia.
Ia peka ke sau fo I manu rewa ka ke sau I manu kau. Oh, sorry boss, traffic. A ole mamao lae o ai isi. Orisi tangata ono ulunga yuta. Se tasi o uso. E whai ngā ruenga I le me fo I leo le vai masima. Le Salt Lake, le Salt Lake, I na Utah. E le whai ngā le masima, e ko I kiki a lua I kulai, drive ai, back and forth, every day. Lono winga la a lua mai sau whai ngā ruenga, ma le lua koe mangava. Wha I kula, e spendi lunga le awarakele every day. But I do believe e isi ka ngaka ie mai mo mai e mo haku 3 hours, maybe even a day to drive. La lea e leina whai atula utala e le tali tununga o lea ua Tautai A'e ua mapu mai I whanua. Le whaatama soali I ngā lo tātou uturu ua o mātou o lea ua fiafi e tali tutusa o mātou taimi ma Samoa, lua I tū la e tua iai au se tālia pe toru fo iniso stete, depends le stete o lo e mafuta mai ai, 5 I leono I tū la e tele vaveai a Amerika ua lantalata I lantou, ia I le vai luanga o pō, ai whaata lofa mofo lofa atu. Mapu maia, ia, I lunga o le tātou fola masani, le tautua, ma le au nanga wha ua lau Blue TV, ma le nei porokalame o le Tautai A'e, whaiva o le tātou uturu. Ioe, o lea o te saonga le mu, e le iai, ma se vaenga, e tau loka I nai au Samoa. Oh my good boy. Se amo mo fa kalo fa ngusau le fiska ko o read vaenga le. Fa jalo fa tu feo yo le tala le le yo lo o tala fa auto. So se turu inga o le dei la lo langi a mata tu lava lo mato wa tu no nei o ni usila. E au kilani saute se ia fa solo atu so se turu inga o le dei la lo langi o te fa jalo fa mo fa felo ia tu. Ia ina yo mantua fa lenga pasta fata waita ma fa joy melody mai se fo se mantua ministry o folo fa tu asianta fa taila lu tapo inga de vanga fo ia leso mai se fo a mata de va yaso fa talo fa tu fa venga ia Reverend Lale Peteru ma le faletua ia vini o se o kingale ia e avea ma fautua fo I le tele fo I o taimi ele ngata ia I tūlanga o e kau mawhaki ai fo I lisi kaimi ia o nei vaenga I fia fisilingi ai fo ia le la ua whaatou whala inga ia tele o taimi e whaasoa fo whaaftai tele I le sunga I le flitua vini Lale Peteru ia a me se fo le no falo ia ma tanto wa tatiela le ele ngato le tulanga I le tala le lei ia ma le ngaluenga I le tu ia a o le la o fo ia o nanga I tulanga o fatunga ma pesenga ia le puni ia la va a wala wilo e o ai au filipingoli io o pepese le punia lava I pese le punia lava ai ma fuala ona fia ia le au filipingo pepese ono se uso ia puni io o se upua ia ngai vela e makua mama o ma se fia ia au filipingo e pinga ole au manto America tau fia la uta na mama langa fatasi mai tate ia ia lesi malanga lenga na nau atu ai le au mi kula loka usamo ai na mama langa fatasi mai ma se us le fionga le fa lolonga ia na nai velani Peteru na mai uta fatasi la vai ia I fufuanga fo ipeo na to va atu ai ma ia le mala ka mama mai vai mai vai ngor va le ma tala no o te fai tu la tala ola le me le tama itai I te tonu mala e o le au fo le fai ngaruenga mala va le o fa pe o le lo fi mai so le lo fi mai o mai pe kausi I runga la ka mo vela ia e ia la tano tapu ia ai vista au te popole e de anime ma tau tele a jalo fa tuai I fa fenga o lo mafuta mai I nei ya mantou au kilani ale matou mafutanga fa fenga so fatasi ia mai lava ia ila tau o lo fa aululu iai ia le so fatasi fa fenga patele Father Michael Enderman ia fa pe foi la
Reverend Filemoni Tuigamala, le wharitua, ia, o le whionga po le sunga le sea, Paulo, ia, mai se fo, ia, ma le lava loa le tau whaeloina suafa, o le jo a dele, se utaba whaelenganga fo ia Reverend Aumua Tovia, ia, ma le wharitua, ha talo whantu, asia tabo folo whantu, ia, ele reivanga o le fiafi, mai se fo, ia, le taitai, o le Assemblies of God Samoa, ia, i au kilarirei, le sunga le whawhiangai ia mua vai, ma le wharitua, ia, ma le tau fo ia committee whawhoi, ia, ma nisi au whawhiangai ia mātou ni usira rei whaatalo wha mo folo whantu. Ia, le gata i lea whaatalo whantu ia ila tau whawhiangai tau langi o loo mafuta mai fo i Amerika. Nisi sao mātou wheiloai, ia, taitai bitaka ruenga o le Sistek, na Utah, mai se fo i o Nevada, ia manisi a o ekalesia ina i pitonu whelata i o Amerika, pasta leilua, ma le wharetua, ia malo le folau, e le taliturunga o le lau to e taliu leuto i no fuanga i Amerika, pei ona e whai malanga tua i Samoa, ia ma le no fua whawhiangenga pasta to i loa, ia mai se lava ia pasta ngata fo i leo tuitonga manaia, Sunga lili awa o ya dalo wena, te kori ma wharetua tu mema, whatalofa mo folo whantu. Bishop, ia filo manisio tātou epikopo, ia ele tautolo lobo tūsi le fia le sa tātou wheiloai. Sunga le tama Peteriaka, ia, was it, Swanky, sa tātou wheiloai, ia. Whatalofa mo folo whantu, e se fo i ole to tele, whamalulu fo inisio whawhiangai ngā sa mātou wheiloai. Pastor Penn, Fesili ma le wharetua, ia lei, ia, whawhatail whamalolonga le tua, toi whawhisia fo i le malosi, ia, i le sia wō au le lei o le rei whaife au, ia Pastor Joe Penn, Fesili i Portland, Oregon, ia, ke uma misi au se si whawhiangai ngā, ia, e misi e tia ua le mawhai ona misi i le sirafanga le tua, whawhatai mo folo whantu, o te loa o haulisi whaasala lau. E ese le alofangia e au na le tua. Yes. E ese le alofangia e eifo inisi e misi antu ila uia tō laulaunga, tū lou. Ai e le pean o whai antu. E misi ante au ele o misi le lau whaaftai le avatulu mo le tua tō tele. Tō tele o nei whawhiangainga. Ia, whaaftai tele. Nisi fo isa mato wheiloa i ia ini taimi ua mawai atu whaafteitele le tau te talo. Whaatalo whaatu, saulo lau whaatalo whai le lava loa mara toa tele. Ioi, o le tātou uturu. E whaila lau kala lea, se wheatu lau ori lea manue le ia tu tātou. Ai tau wa aila iai. Ioi, whaatalo whaatu i le Talenga fisolai, suia la fuwa ilu mo na TV, ua madua lele ya mani fe au wale ainga le neitai. Me se foi ona yo utau ainga, na yo anti sia i Amerika na nga solonga, ia politini, me se foi ia o le feonga le totoli, ia to filau, Ronnie, o folo fatu, fatalo fantu, na yo tu fafine foi ia. Ia leva o adua ma ana. Ya, mai se foi o le tautonga, to fine ia samo tu, ma le tautonga, to whare vai balai, ngata foi lea, ia, o taulasi, whapea foi ia lia, ia, ma le lenga ma utou umalava, o folo fatu me se foi o le, uso matua ia tautalaso, ma utou foi na yuta, whatalo fatu asia tamo folo fatu, ia te utou ile deivanga, whatalo fatu ia tu uu, ale to fa ia tu usa manto feilo ina i Portland. Ioi, nga yo uso tu la fale foi ia mese foi ia le to fa ia Mr. Mati por sunga le o tua ia Tomasina ia auto umalava le santa to feilo i Portland. Fatalo famo folo fantu i le vanga le viafi. Ia tina matua po sio antinana ia le sina malana fo itapu inga le nai fai mai siaro. Ia ina i le pitonu au le leile na o piwala o ke saua o ka mo fai pronounce sa o le ngol pikongu ulea. Wa Tacoma o Seattle e malmela le sa o ko ngofo yo au ka ngoi ka au vai ku se pelanga pe au ka unga se pelanga o pui alapa
Ai au whalonga ka unga ile au vaenga sa o ai ia wal le so I fua manonofo. E peifo ile no piwala. Okay. Ya ai ka o ka meki sa vai o puyalo ko kiki a puya o yapa. Atalo fatuela tina se tina ya le sina. Le to la ma faila na telefoni le data. Ya bi se fo to fa fin ya ever after ya fa pe fo ila Melissa. Mara ka mo maki. Ya bi se fo yo fan now. Pa tolo mo to umalava. Ile dei vaenga fo I olepo na I America. Fatalo fatu le mafutanga le na matou I Seattle. Wa ila umafukanga I Seattle. Inga I Washington. Mo si la fia. Si la fia. Wa ila umafukanga wa o join ai. E peila wa u e o teno foi ni usila. A wa faila u mongokanga. Wa faila u mongokanga. Ia ma wa o se sui fa vai o le mantou mafutanga le na ale nu o matai I Washington. Ia fatalo fatu ai la matou te fono ia le fionga ia afa masanga o le tamba na mate malo ia ai o le ua na faalanu maavi avi mai se foi ia o le sui tai ia mar komiti ia e peo iai ia lio ia o le tofa o le tamaya tiatia ia o le fionga foi ia le lua ia o le tofa ia turuono lua tua foi I mavaya ina malitausi o ai si tatu suafa le nae tatu te iaina. Autu malava. Ia ngata fusi usu a picture. Ia maritatu te oloa le tina ia tasi maritautonga ia Daniel. Wa iaila sia mako mafutanga le na. Po feala te sau ia e faiala ioi. E faia na ia uvaenga fu le mantu mongkanga inga. E whaaftai nei to ina ua mawhai o na tuu whaatasia se mawhitanga. Ono le tuu lalo fo isa o avea iai. Mongi lama. Na ua luatu. Avela o tuu lalo I le fionga ia afa masanga. Sia matu nuu I Washington ni. O le ingoanga mako. Na ua tu avela tuu lalo ia afa masanga ma le tō whaatia tia. Ia ai mai se fo I le ua nai. Ia manisi o tū la toa sa matu whiloai. Ma ave ila utu alalo mo ufa yatu. Mana ia ai faise mafutanga e au whangatasi uma ia ile to tele o Samoa. O walu le lunga Utah. Ai ave ia ila utu alalo malau lu ilea. O ke foi mai lunga Utah o uto e afe mai Washington e whama vai se unana ia sa unofo ai ia alesina ma naionalo. Ai to e vala au lia ua watu. Sa mako whelo ai mua kukongo le whale ainga. Il te mire no to ai tonu o duai. O walu le Utah, au ke koe fo I mai Utah ina uma vaile vai aso antoetas. Ua manto whelo ai le malai ua ko akele ma ua ao whangatasi ua wha poto mai. E nei tu la fale ma nei tamali. Nisi o tamali. Ma fo ma ampai loa. Ia se la tau mafutanga a Samoa. Ia, mesi kako paki. Se o mea lelei, ingi mea awhai o mea lelei e yeile anganga o le tua, e maa o popo, e tupu, e alu iluma, ma alu ilunga, manga kua mai whaila ukala le whai atu so o lango sa unganga le se mantu whai whiau. E longo via me whai e le tua, e yeile whiaro whaninga, e yeile maa poponga, e alu la iluma sia ka kua miu, ko e alu ilunga. E move forward and move up. E le yangi mea ilano le lani ngi fa mai o mea na mai ele tua ma fai ele tua ai fa sanga iluma ai soro muri kua le la ia o le ngangala na wa fu no ufai atu e yai mea le lei nga kukupu fai nga malanga o walu America yes ai awala na ia te itato awana ia te itato ai ia ave ile nga mafu ai mea uma o tatou wana oni tangata fai ngā luenga o tatou wana oni au auna. A oange mea ka uleleia, longo leleia, fa mai de kala le aposkolo paulo kako sa ili I ngei mea uma. No o la tula fatula o lu I ai mala utu o lalo ina to ina, ma fai I ai la utala. O le a faava noa mai la Tautai A'e so o lava staimi, e au vatu wai se tau fa asile silanga, po se tou po le ale me tou te nau e fai ai fa la wiloa ma fa la tele mai e fa fofonga u ma Samoa I Amerika ile tou tua asiata
Le o lo ngai. E o ele au feika ia asiaka. E fa fonga mai fo. Ia. Kilo o kumu fo ile to tele li se vai ngale tele ta to namba so le au feika. E mafua na pine la utana lea. E mafua no fa ntu sa o le fa fonga mai manga ia fo inga. Le nga a wan watu. E ila e o mai fo mai ia. Maroa mo por kalame e uia o ke HPP. E uia o te tele au malo. Ai fa fe kai o ke aka kwa ia por kalame. Si. Ia lena. Yo isi o mai fo mai ia asiata na ia me sili au mo wala vano le se fa mo au ke songa fa ia mai kuila e pa. People e kanga kai mai musu mai fa pena ma fa mai. But yet they have the heart to come and tell you. Yes. And I like that. I love those people. Yeah. Me langa ka o kanga kai sa o ko ma loko. Ai o le lawalunga me uma o te fia o le mata mai. Awa anga sa o ele maka mai. Ia ili make fe pasi ia ili kai fua mako kala ngo ia me wa fo ilanga ile o mata ile oilo. Ai fa aftai ma mo le toila o fa malo le la o tupu o tele. Ia le nuu o Washington. Ia po le maftanga ia sa mo Washington. Ai fa pe fo ila le te fa fonga mai ile nei taimi le tatu por kala me mala u tau ngolongo atu. A o lea ke wherever around Washington le te iai. Whaafsota ia malo tuto Tasi, ngale Blake, ia le tina lau fufonga fia. Ia o se tina iai ona tomai iai lana pisinisi o lo ia o ina ilan tau tūlanga tau laisene ma avita vanle. Ai o se tamali i ua au Tasi iai le mafutanga sia matou mafutanga le Washington. Ia e fai mateu o loa. Ia o le mafutanga. Wai kasi a lea vaenga i kelinga ka ape isia ka koua miu. O sele. O selengi. E kasi ai a ave a i le e yailo na tomai manga vaale nga te ilea o le sini o mea uma o le whamaoni. Ia. E avero e kaka whamaongi. O makua malu pupui e umi fo. Ai a saolo i limo le au whao mea. E papai ro i limo le au whao mea, o limo le au fiofeola, o limo le au eri aulo. I ko finga ngai o mea ka o ke ukupe i mafukanga. E tangolo i limo le au eri aulo o ki a koa. Malamo isa o risika mikiki mango. Malamo ia. Ole popole ngala le nai tulanga pena. Ya, ma so se mafutanga lava Australia, ya le mafutanga fo ile fionga ile telefono o le mafutanga lango po le fast supporters. Ya te puala ma ila tu ma la vol committee fa fo. Ta lo fantu mo fo lo fantu ya te utou le ngata ile sini Australia, ile tou fo i mafutanga me le pone fe lava fo i lo yai Hawaii manisi lava pitonu uma fa ta lofa mo fo lo fantu. Atalo fantu ia my brother maripoti tama matua ta avau mali i petero kalofai. Ngo mawa le wo mawa la video le ngapu e mayanga ngeli fua. Le no mawa ta avau mali i pira po petelo le tato waitu numero Tasi ya Samoa. Ia le ngo mawa nga share mai nga send mai ai va ai kanga sendinga mai nga ya le video ra ko ingo pira na fai mai ya. O kama ika o kama ika wa ai ka ko ur kanga ka wa makua wa valu rua ka usanga ai alusu esu etama ita i maternity pu e mayana video. Thank you very much, champion. O lo nickname le au fa ingo inai o ilungo le Tautai A'e. Mai o te mana o fo i followers ale tatou Blue TV ma pokalame le Tautai A'e ma tatou fans ma ainga uma wa ukako our family lungo le tatou pokalame. Let's call le tamaloa Jamp. Yes. Champion. Le ngai lea ya se si fai faleiku fai kala mali e ru maku mai kua mai ioi malalo malunga ma au kafa e peyor ke malo. How about that? Yeah, manga yang
ka ngoe wha mafa mai a sau lava ma sau like lau kana le o whai atu e o omi mai lau lava ma lau like pe a whai e te agree o le ata tau au tasi e whae e le suafa jamp o le kamalor siampini iyo anga e kele legend ai fo ia ma legend le avea mani champ e sawa yes e kele a legend o kako ku awa e mawhainga e legend o ngole umi nga e whai o se mea ai kere i malo e mawhainga e legend o ngole umi o rau kaukua ai manaya let's call him Jamp o ka malo o siampingi ka malo ea pira o o siampingi lo fa e ku ngol tanto por kala me o le Tautai A'e. We respect you. I have a huge respect ia te oe le tama in every and any ways. Whaatai le tua ilana wha malo longa ilo soifua o le te talo ia whaatu mawina lo malosi. Do you know the amazing thing i Pira? Tu lo ngango wha ngale sofa Pira wai i tau te au whangatasi umai e loa umai a kangaka le kakaru karango koe. Do you know why o te whaafetai? Wa valu se fulu lua. Valu se fulu lua tau sanga. Ai makua i le lei o le mawhauwhau i so o se vai. Tai pei o nei nisi o tina sa o iai pei fo ilau se o tina matua ia vā le nai Amerika. I valua. E roa iei o antes o vāle na e fo i vā lo anto fino se o tama i lau li. E sa o na whaafai le na fo ia ule tele o taimi ma o wola e. Ia a o le lei o mawhauwhau. Awalanga ele na male laina ele fa pe fo isitala tau vane ai tu low fo e agree I think fo el to fine ya Emma Lausen e agree lau tala le walan e o fo ilo tama my dad's 82 what ko kusa fo ilo na mafufa mare malosi e tele onisi e laiti mai tausanga na ni so matu awa mawai tu inga ngase fo yor mafufa pe le dementia ia manisia vai nga fa pena pa te fa fedai lo loto ina nei tua asina sina o lo sekia ai mesia la pe fa pe o le langor ko ingo pida e fia fu ile pe e savali mai to tonu o le vao ta mai tai ai pi fi omi ya i fu ile pi fia omi ya e kamai kai pi e yonga winga nga pi fu ile le winga ko inga e pi fa tana savali vali fili mu mai e fi omi ya i mai le vao pelinta ma le o Anna o Patsy me vai hangan kamalo Jamp lo fatela tu mo nga tala ile talo fatu foi e isi uso le ya fa saloso fa salau le uso li almali toa sunga tu le epa fa tesua welcome back on board ilungo tulanga fa salalunga welcome back na uwa tua uwa ayele fa ngofi ele fai ngofie le toi tau fa le le o lau studio ai me se foi la le kokongi ngo lau IT e uia ka karango foi o vai aku e kau nga e le kokongi ngo ya me kokongi kasier ko inga marang kampangi ya ora IT ri se la wongo se furu le kula ela kua ye tau toi mafai fai ngo masini fo I matulanga fo ia e fa taile tu ia ngai kele kupe lau kanga after ya toi lu so me se fo fia lava ia wa toi back mai tulanga o le tautua ma le fa au onanga ia me se fo I o le tulanga tau fa salala ta tu le malolonga pupula a fo I me malolonga ma wafele se I faita tau tamai ori le su enga le ngasu e ya o fake page ai le ia se makua afu se singa ngi leo kasi yesu e ya mai ata tau malolo strength on the honest craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability.
Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usau lunga o le nei ala leo ina i mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le lima i le afiafi i le Hall Malu o Fou College po o le Coliseo Malu o Fou. O le nei sau ninga o le awhapena o na tufa inai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa te talo mawhai. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe wha moni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo wha wau pere tātu wha mitoa nao le lima tala tu tongi mo tupe wha moni, pe ae wha ngā ina le PacificEzy mobile app. Olo wha fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma wha tino la fo ino tupe wha moni lungo le telefoni, ai ngā wha mitoa. I oe, wha sauni loro teimi mau tupe o tonga tale pensini, ai wha ngā le tātu PacificEzy app, po le direct transfer mo tupe wha moni. Olo wha fo io tātu ofisa io tara o tāhu huma mangele, po tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono, po numera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa maru wha, PacificEzy, o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Jebra wati toi lua sur minuti o na tā leo le itu lai lima tā le lima i te taimia mantou ni usila dei o na join mai foi lea o tātou tama whai news ma tau tia o le tātou au waa folau i a fiafio aso kufua te itasi le fionga ia lupe ma te sila waa o le polisili o le tātou Moatoga o le tama ma tau tia i a mau korokota Moonlight. Ia, ai mai se, ia o le tātou toi ina, o la e fui le buangaro ia urwharu penga o makuka mo e visire nga ngofo aia mawhai ai mga ai fosi e mako i oia kuai. Ia, e rungo le tātou proklami o le tau te ia e le vangaro fiafi. Ai tātou te le i o atu i le tātou i whaase silanga manisi o tātou aso soifua ma aso whanau, ia, ma whaatali ai loa le join mai o le tātou au waa. O fia atalawa. Ina ua o vai atu le mautonu ma le momoe le. O mikula.
o i lantou ua tau valea ai le matagaluega o leoleo o i lantou ua tau valea ai le vaega faaufai le HRPP ua e sili kako kagofi faaigoa faapea o tagata nei ua matuā tau valea ma tau mamaina ai ia tuila epa ia malana HRPP ua matuā tili sa kau feololo le kau valea mai le kaimi foi lele a o musul to ina Italia le to ilalo ai ua whaonga mai ai loa la ma mi kulangi. Fake pages o ai uma nei mau fake nei tanga tele ni tino o fo ile leo a ngeru pongisa. Wa mantala wa matua tili tele ya le fale tonu o tula mai. Ele ngata le vahenga fa au fai ale HRPP. Ia ai mai fo I o ta ua ni tangata sapota sa le HRPP ai le anga loko fai aku e ai a kanga ka sapota za ale vang fa fai HRPP e matua ino a ia mionga le au maula ia ai paule mea ua sila fia le to tele e paule mea o tangata to atolu nei lea ua lau alunga mai ai a o fa pea o fo isi uso fo ilele ngo fa kuala langa messenger mai tua ya ja messenger mai fo ilele o lai sa le message request o tele ifia dalila i le uso le na fa te mai ai tu lo le fio ngo si umule vanga na le fio anga fo na mau paulo ia awa e paunga ka kai mafaingo ka kango ka ua ko la ko tangata wapi o tangata moni e lua la tangata atua faupopoi ma le fasi tangata. Ia. Male tangata le o le me tau o le sauari I wariu kingo kangaka de soifuanga ngei. Le li le tamai titi matai le taulia le pisa o mai I Ausitalia alu sa mo fele pulo e la fidi loai. Ia wala wi loai nei mautala o ia fatawina na fala u fatsaina manamo mea. Ya te foi sosiaka ki fanga mo sila fia sosiata ti fanga e fasa o loto ai le tamaulenta ia le sifi e fasa o loko ai le amakanga e ka fili sa ungo fasia elea io e fa le anga kule le anga o le game plan o le ata e tataua ona te le ia meo o foi le opportunities e te le ni tangata fa le anga sifi. Ia, so seka ki fanga ki vai ele sifi. E fa pena I tafili sau noa pa elanga pomui o sofa ia o sofa ia. E fa penga le tu sa o loto ina o le ata o le character tangata ta o sifi. Ai o loa ile kaimi o fa pe mai ai le producer. Po le tangata tonu ana le ata. O le o ile taimi e whaoti e sifi. E o le whawhongo so le lang wale whawhongo o kongo le environment wale whawhongo o aktari. Ia. Wala tilo o ioe. Walo whasi o to lua mal toi whamea te au han a wiki koe alu mea ia. O le tanganta wa e lotu I te wa e latu. Ia. E nganga o whaiaku. E alu le me ta o le storyline o le aka ia o role play ma me umwhapenga e whapea mai ia o le a whapaa le sifi le pomu I wharefonga whale wha ia fia le sifi ia vai ngiau kama ia o whapea le sifi vai pe fia ngiau kama e kukio e whapaa pomu lea ia vai o le o le a sell le sifi ia drugs ia o I le vaenga lea ia vai pe fia ngiau rana kusa kai whapea ngā le fufola e kai whapea ngā le fufola I ngā kunga o le take turning o role play ia e fika ngā I le storyline o le aka ia o le ale role o le la fai a fai o lau kulanga le la ia o le siama le sifi pa walau me fai nga oro sosongi wala so le wala nga fa pe ngari e lau patwa pe o kama sosongi sifi ya atu una le nga na vo ile nga ngai lo le au va nga ye fie me o kama singi fie
Ioi. Ia e mesu ia inga. Ia. Umai foi la ia le wa sau lesi fa mai ia ole umar segment mo ole segment o sifi su engia kama fa mu mea. Ole ngoanga ole fa mu mea usai o pau war ko me fai ole susungu mea. Fa mu wa e me o fa mu wa e me o fa mu wa e kusor ko ia foi lo sifi ngale aka sifi me fa benga ai o lo la ile taimi ua tonu ile ma fa le producer ma le ana le anta ma fa pe fo ia ua tele a me ua fa le anga sifi ma ua tele ai fo i na matua feita matangata mata o le melea ole a fao sifi ia ole a fao sifi nga ko sila le Samoa e ku sa pe au ngangi mai le sifi e fa pe mai se fa mo le lo matai e pe ko fa upo sisi episode do ka ko ai a fa mai lo le producer le ai o bo o le temi ole a tu ina do i lo tino le tamona e o no le kaimi o fai mai ele producer so wia o mana ia tele au fainga o tele mea papa ma mea omo ma mea o mu ia te oe ai o le unga le oe o le tu ai ngā o tile io e mai de sifi e la pe mali o lo i unga o ke manga o ngā o le loka o ke le oki ngā o le loka fo i le pi uma e fasi a o koko unku kulo de lo te tana no fa movie wa fasi au kalave solo au o fula maka ai fa mole o fa o kia un ngane arrest ia ko e kango hoi le o le producer me fa kadi so ko e kango su e ku le langa ia le storyline no media so vai sa o pola media nga o mele ona e su nga kunga ele arrest ele ngata fo ina o le fula lo ngutu mai kadinga ai fa mai le ai o le mele ke vai ku ya oi e ka o ele vale le fankum ia ale fa mai sifi what le what la kamaro mai what fa mai really le sifi really avele really escamo tu ile kele nga fa mai la nga porkala ai va penga mai what really ana fa yoi o lo ke vai aku i wa ko si imale e si mai runga le me le apile uma le storyline o le aka mai o lo ke vai aku ngar patele o ki ai oi ede ole o ki ai oi choli ole e maka uki ala woki alo fo ia ole a fa fenga woki fa mai e ka o le vale di mai orofia kama orofia kama ma au kingi ia wa kasi la le vai nga ku fo e fa pe mai ia o le sifi o lau a e aru e fa par fa mai o lau kingi le ke wo e sa un yo le e aru e kiriva me le hotel o lau kingi le ke wifi fo kingi a o le yo kingi ngi me o sifi ai o no e kai mila fa amu kai ro mar sifi ai sa unga le o kier sifi so de makwale fe kauia mar ma fa o sifi dai mai are you serious I am the sifi. I have all the money. I have all the drugs. I have all the girls. I have all the cunts. And yet, eka ule vale. Oh my good boy. No. Ila kangi le sifi. Alo fo mai kala le ale puli. Fo mai director ia po le owner. Ia ioe mali ia. O le vale le ka oi. E veo que ele sifi. O ai le vale. E mfainga mai se vale ka ufe ororo. E se vale se fa ka o se vale fo ka mai o se vale fo o wangi. Ana fa mai de so di. E va ai ka oi.
Ia wai. Pai soli. E ka o e vai ko e ka o e ka kama kua yo e kua. Pai soli. E vai ko e ka e ko e ka o e ka ko kama kua. O e ka ko kama kua. E tu. O e tu. E pingia o e tu le fa le nga fa e ka le fa nguson. Oh my good boy. Ya, o le winga la tala. O ko arua ka ngaka ia ngau vai aku ngai le makua ma e mai bo o ai leo waka ngofi fa tonu leo. Kakaleo. O mo wai o mo va e po. Po mo fata. O mo fata po. O ia ka o sa nga ua wala ngai ili se fa hi usa mo nga fa o mai mo for kai mi menga ka fe ko. Tu lo fo ia o ta valea doi fo i mana i tato uso afatasi afakasisa. Ko i fa kungu marga kan makanga ruenga o leo. E ka kaunga roka, wai ua ngofo a mai lunga ia whakaika inga ngā sauki umalu, mō lia arua ko pekinga, mō lia, lia, let me set the records, record straight. Ua kala whea unga ngā mea i ngā kaleanga o le mea kongwanga e ka ora kau whaleanga. Yes. Ua kala whea unga, leanga o le mea tonu ana e tau o le tau whaleanga. A whai o e whaafonga mai o e lea mufasa. Whai ngoa ia mufasa re rire. Walanga e mu le tino i mea laina te whaia. O ngā sau lea fasa. Wai de maanga ia, mufasa. Ioi, walanga e ova i mea io, o whala au fasa inga pe a whaapesa. E ke ova lo le eisa. E paule me sau, o ora sau fasa soro mai. Whai ngoa le rire ia mu ko konga ua fasa. O le mea lana. Ma tua i whaatonu mai a le maula lea. Leo, ukale fia. Soli. E whai o le lea ai o sou. Nga o lau whaakau ka avale lau mea ngai whai. Ma ngā mea ai e ke sau fue kau whaatonu leo. Ia. O le la se whiatu lau tala. O utoe alu e se mai lava. Maua mai malifiso ta inga i to tonu o le matanga luenga. Leai lava ma se mafua anga e whai ai fua nā mea. E ofo i se kangi. E le i se kangi. Le se mea. E ofo i le matanga luenga o wha masinonga. E leai ma se warrant of arrest o Mr. Aziater. Ora ka unga ngai la kari ora mako pule ora ungoa. E sauro ka malo ma Aziater. Ia. Leai lava ma se nā mea. O le mea lea ingo ka whaiak. E o foi lai le au fake page e la lafi mai kua po ai. Le ka ke vea kupe ia o si whaafinge mai le po ai mau whaafinge le ingi ka uwa lea kua i ma whaafinge u. E nana o whaiatu. E le ai mani nā mea o tu woe ave official le lo. Malanga foi a ko aku. E fesili o iai ni atou wha mau maunga. O le fesili e iai si atou mafua anga te tau. Ia o le kali ele hai. O le tali ele hai. Did I ever for once nga o whaiaku. Le lau whaiaku lau kala. Did I ever for once nga o whaiatu ai tu loa le ngana. E susunu tuile epa. Did I ever mention that? Kango se si e su e mai se porkalame se kasi ingo whaiakua. O upungar kenge lele, o upungar kenge nga leo. O kenge peki, o peki ere ngor kenge. O peki, o ere ngor si kenge re ka uwa lenga sa mai o yuta ere mai ka inga o peki. O upungar nga whaiere kenge nga. Ia. Se ile iwi. Ai whaianga irka mai ka ipare mia. Se e whamai ngā lalo ma vau o elea mu o vevela kingo ele aisa fasa mai ai lolea. Si e whamai ngā e kai tala whea unga ia ngā kala ma le whaasoa. O le whaasoa le whai atu asiata. And let me clear this. Let me clear the air. O le matou ngā luenga wha media. O le pou tu toa lona whālea. O whainga malo wha demokrasi. Me leo ke whai aku ai. O so pea o e wha kau au ka avale. Nga o mea kau ka avale ma meo deals.
ia a whape fo i mongi ia kala whape mai ke kule ia le isa. Alu pe ala oi o lau profession le ngā. You are good at it. Alu pe fai. Le ala fo le nā lea lai o na amata o na la tau maua mea ia te involve vai pe a whape mongi ma wha maongi. I'm just saying. Walanga ile ma whaingo director o whai aku e sao, ma sao ngā mea walanga o, I don't know. Ai ona o tala ia lau manu ia ma whai mai e tangata. Le fua ia o wha makalanga i ku whai aku, a wha apea nei la e mo ina tala. So to me, stick pea oi lau lane. Lesi mafua anga lea lainga kele le vevesi ma le ngao sa. O lo woso fua o oe ia i le lane, ma whai ma loke fua na ngā ruenga resi kangaka, e le o sau ngā ruenga. A ua maua si ngā vangoa, e ke sau e ke whaaleanga mea ai whaakarangoanga angisi o whaasara lau, e le aingi ma fau ola, e loa ai ono o aru i luma po aru soro muri li whainga o leolanga. A ua maua si ngā kama ia vangoa, enjoy le ngā vangoa. Ai le whaapea o sa uro i lunga, e sau e amai lunga e ngi whai poro kalame. Nga pea i lea ua maka ukia ma whaapea meua e malama i meore media. No. Stick pea oi e whakaunga au ka avale. A whaapea i ingi whaamaongianga o ngā kala ke kuleia ma le eisa, kuleia i ngunga mea. Ma whakarikali le kaimi, mai, maua ai, poe maua po le alava. Ta tia pea le ngā ruenga ia e malama le lei asiata i ona tiu te whaafasara lau. E malama le lei. Yes. Wa yo malama. E uwhai atu lau talalana. Ka ilo fo i ngā. Leu te whaitau wina e hau o tiu te whaafasara lau e ni usila. E ke le ongofo i ni usila maora ukala fo ila. Le si fasikangaka lea o kupa i fasalafa. Kasi lea fasikangaka ua makua. Leu fet, wala wali ia. Pa waio kangaka nga makua. Leu ulaku ya o ua o kue whaio kou kingo isi umanga SSIG, WWW, mga mea uma. Mai maufuaro kasaviri, mai maufuaro ea. E se mea kake kali e kuai waipi, o lai kake kali ile pefu. A leo te whai atu ya untu. Na pauanga meo le attention seeker. Wa fui au ko mai ko ke kala ngoi lo wingoa. Wa tele atou viewers. Ya. Me fa nga lenga fie le si fa sala lau ma ile le me le ponge le nga. Nena peno fa tu tele lo pola seta me onga loi. Ai fie ye ka wa fe me ye ke wa the moment e mention nga yelo wingoa, the moment e ifo ka su e fo nga oh, ai se mo so nga fa iskamo asiata. Oh, let's check it out. Ore popu ko yo la wori e tala noa mai ina ia tele i matangata o e tau matamata na ia la tau palafu e whai. Ana winga la nā leo te whai antuai. E o te malama le leila unga ruenga whaasara lau i au te roa ni Zealand. Ia le na. O au tala uma ma mea uma ia o te tau talantuai ma tūlanga whapena e ke fiu e su e se kusi kula fongo. O ngau si ai tūlanga o le whainga o la unga ruenga, e le ai ma se mea kasi. Ale umango o whai aku, o whaasanga koe whai, ale o ke whai le malo. Ale ai matuale, e le o kao fio fia la utala o te whai le malo, e le o se ku e ngare o ngakukung. Ia, e le o se ku ngare o ngakukung, se whai tula utala lea, awa o kou whaasala lau uma o kou ia kou ke susu ia kuila e pakuloa. E tau te leo loyal HRPP. Let me clear this. E leo o tau on the HRPP. You are purely Tuila Epa and Limongi's followers. There you are. A le tio a mana o moli o fono tipio. E alu e koe sui le ingoa o paki lele la le skalangi tu mua HRPP People's Party. Ke roe, e sau wai kua o le whaingoanga. E sau wai kua inga. Wa mei ese le HRPP ma le whaavai. Yes. E sau wai kua o le whaakofala inga le la au ai. Ao fono tipio. Po fono ti lea mori o tulou o le to olua o le fionga minister. Ya mori pola na rosa. E HRPP. E affiliate, e karikongo e believe i le HRPP, e loyal HRPP, ai ua kongo i longa mawhauwhau. La mako mei ese, sui le ngō se sima, what a shame.
What a shame on you o kou lea le au whao tau waso ia so ngā kangu e ki ngā sa o ai ia korokoka e kangu kua o i me vevela turozam ala e whaia. Samoa ma le whaafefonga maua. O te ioe mo u amene e le o ko yaingi me ka uangi HRPP supporters. Ko e paua mea lai ko koe o tuila epa and limoni supporters. Yes. Paua ngā o mea ia le kumunga i le lalolangi le whekaha i soro el savidi. Leanga e ia tangata o te iloa o lai lango le HRPP le meka o le party leo ke kalangoa kuai o lai ai e matua ino ia limongi ingo ia guila e pakulo. E makua ingo ia me ia le whainga i keimingai. Yes. Lea leino o whaiatu. E lea e uia ngā makua wha maifi kuila e pairunga o prokalame runga ri inga le singi. O i tau te sila fiai. O tasi ia tau waso le mawhau e tusa e matua whai mata e le luane mele tau muli ia. Makua wha maifi ha kuila e pairunga o prokalame lea. Ai vai o inga o le pongo amen. Iyo, ai va fongi e kau fa iyo. Iyo. Kako vai kako ye. Pa wale o le vai ngalai fai. Iyo. O le mela na le na te fai atu. Wale o doi yai ni biua HRPP. Fako ako e mangu ai akamanga. I le kaimi fo i o le whainga pāro ka kili. Ai toi pau supporters ye iai ma followers ye iai. Toi a remans. Por kama remans. Ia mar kama ostui. Pau hanga. Lala na ya leino fo yetu. E mafu. Leanga a o a fo ingo ufu. Na avele tu alano le Tautai A'e. Ma avele whaasea le Tautai A'e. Le whainga malo. E ave ai tu langa professional. Yes. Ale ngo fa kula sfaraile umoro la utala lea tato tu fa sisilanga tato me ilole le e fa filo itato malo ia ka ko auso elengi malo o ka ko kama fa sala lau masang aso fa le na fa ila por kalame ele I alo la tu alalo na o fa ya tu le fionga le tamatai pan mia ele I alo o le ala ku alalo aka ko woa il fesao o le loka le ka fio mi ai Samuelu ma loka I lava. By the way, o le ando toi leu toi toro le so tae au le pili il whamisinonga maulunga. A ku ua I le whesao. O le loka I lalo o le administration ale malo. Yes, ele yalo la ukala. In other words, wa o le loka Samuelu, o le loka I leo, o ai leo. O le mele il mingiska, o le fast. Maua mai tala sa I Samoa I tūlanga o lo iai. E tū le fionga le tamaita I pāle mia e lango na matanga ruenga o leo. O le ala mea iai. E mawhailang kako whapea aku. Ia e leila se mea kau ke pisa kele. O la ala e fia fo I mara fionga kama I pāle mia. E le mea la kau fia I Samuel. Lono winga e tangia mai. E le tari tonu I le si vahenga. Mara vahenga re kau ke pisa kuai. O le ala le paies. Ai le mawhai o kou ia kou ke wha susu ia tuila epa ma li mongi. E le mawhai kou kau kakala mawhai ngi kou mangaku whapea e ne tau whale wha salalau. Awa e ke le koe wa ai kuila epa o mai maua se kaime koe la koe rungo o kou lapisi. Tu lou whawhonga na tu. Yes. Pāwana o le mea le nai tau te houlinga. Ngā o le whao ngā e avakuesi ngā koe inga ngā o le wha ka singa. O tau wa ai le wha maua loina. O le tangata sa aloa ia na o le TV1, TV3 I Samoa. O le tangata o whewhea roa ia e follow ai ia le media la popo ama mainstream media I Samoa. O whea ua whai ia. A lele wa li fonga whakaasinga mai e lele urunga li e le ngi mawhau wola. E wha benga mea le atua. Wha benga. E tu whaafea ngai e le tua mea uma. Palasi mai ai runga
ma le ua e a live mai lunga TV1, live mai lunga TV3, live mai lunga o uma TV e one e Samoa ma private Samoa e se mai ekalisia o fea lo iai e follow through e muri ka I uma iai fa sara la wangi lea manga ia mai ia kusa e mafai ha fo inga ru se fa vasi vo ilele ku usanga ken mai I lalo se la au ngofo ai vilia ku Samoa e punga mai ia ilunga e punga mai ilunga ri mongi ka manga Tadoti tato fasal longa fa pisini silanga o le o to ai le va for lau au va ilunga ai na ona fa va do ai to fa o ko pole fa o ka ko kunga le masi o maile wodi pa wa yo le wodi inga mako felo ai o wa lu la ia le se fa sia o fonga le o la ku isa mo ko punga ya le va ko sa o le tato Fasi silanga mua awana ingalo o nanei a matalo ia le ulua I vasenga ia po le tanto inductions fo I o le kwatalo na lua o le nei fo I afa tausanga a le lupe fo I vau ese fa afitai le to'atele ma le to'atele le anono I o ilantou o lea ua fesota I mai tanto feilo I nanei ile da o le fitu taimi a matou ni usila ia o le asenda tu fo I ele tatou failotusi le link ia ila tou uma le o so tai mai ia awa fo ina nei le tatou vasenga amata ia ona tu mata mangai lola ia matufa tatou ia tatou vasenga o le vaiaso mai le vasenga beginners le ngate leo le fa au manga ma le fa au voluma ia mai se le tatou vasenga fa matai so oro open level te mi dei e mafai ona e so tai mai le tatou email pe te text pe te vili mai le numero tu ina tulunga send to ile link ia ona fa mautula ia o restala uma ile afia na nei o le isi tatou fa silanga tu ina tu ia le tatou corporate dinner celebrations ale fa supporters I Queenselani po Brisbane au Setalia ia na o tau sila antu fa tau so tickets pe avelo ainga fa tau se tau lau ia manu la vole te mia nei se vai foi oi e kau ko manga ku now let me clear this e so se keke lava ma so se mafutanga se e ia le au faikio se fetu la utala lea e o foi ma do nei e foi au fe mo wa e tau te fas supporters uma malango uma le fainga malo ai ore kele yo le au kui pakua ma le au loko vale e le loko vale o ngol fainga malo ai ko e fe loko vale ia o ngi me o kofi ia ai nana o fa yat o la utu ua lalo mai se tangata loto le lei mo tatu uma tau na tatu mo le mele le tatu wo lango o lo e faia mo le tatou fainga malo watu like mai. Yeah. O ai ale fainga malo government of the day. A o fo ilesi paia inga o fakula I mai sisi o ai se o tatou fa pena. O e lango le tatou fa moe le I Queenselani. Haftai fo 11 no le tatou filo ia. Ainga o malava ma ainga lungo prokalame le tautai ai fa mole fa tau sau lau pe afa pe o Nike Queensland ia Brisbane ia po pe mafai fo ona e asia tu ia na wailunga ia tatou informations umalava ia matatou tickets manu o le mau le taimi ia ai o le silan tatou fa silanga ma o le amau fo se avanoa ale o neve ya so le fo ia e fio mai ele pa I o le lau Queensland e lungo le tatou proclame e fa lau tele tūlanga o le fa moe ua ato faina. O le isi tātou fa silanga lea, ea, o te tu ina tu fa silanga le dei, so sonia toi fo I le fa terosanga mai, ale tātou au kirikiti lea, ale laula au mai verani, ia, I Santawa, me le bone au se tālia. Ia, le o tu ina tu informations o malava le tātou sa siva sa ili se leni la so tolu se fulu ma le tasi o kuso. Aso tona I tolu tasi o kuso le masina le nei faia le no fuanga ua ilunga ia a fifio atu matalantu a au fisoso ni ai le fa moe o lo sa ili sele ni ai tama o le laula au mai Ferrani Santawa ma le lanto au kirikiti me le pone
ia i le taʻamilu saga i le tausagafou le ala lea ua faia ai lea faamoemoe tele faafifia ai le Mountain Fowl Band ia soli mafio ia wale fio le aiga satunu mafono ia o le aiga malosi ua foʻi le fio le maʻapū ia tainade foʻi tamā le uso ia po le fetalaiga ia i le igoa matua ia falea fulugogo ma le mamalu le faletolu tulouga i tutetele ia ua foʻi ia le falefā le uluga tagifa ma ou tapaʻu tausi ma le mamalu foʻi le alani taua ia lagolago o le faamoemoe o le tatou aukirikiti malosi a le lau laau mai farani ona taualuga le tatou asosoifua maso fanau faamoliaga o le atoaga o le 10 tusaga o le tamaitaʻi a Thelma in service suluai faamalia tele le atua le atoaga o lou 10 tusaga happy 10th birthday faamaluia le tua i lou ola tuputupu ai aia faasilisili ona e mataʻu iā Iova le amataga lea o le poto alo faaga mai ou matua mai bago Amerika Samoa o aiga i fale latai fale alili ai mai se SEO grandma o loo i Seattle o 10 tasi suluai lo faaga na faamoliaga ia mai ia asiata ma le tatou porokalame o le Tautai A'e Thelma in service suluai o reise tatou aso fanau o le atoaga o le fatusaga o le tamaitaʻi la lelei ia Nyrene Praama Jorina Martin Afoa Nyrene Praama Jorina Martin Afoa happy 4th birthday ia faamaluia atu le aso fanau o le afafine lea ia Nyrene o le so a solima o le masina lona valu o aukuso lava le dei tausaga le dei ua atu ai lo fatusaga lo fagia e le atua faaupoopo nisi aso se tele tatou te mafutai ia e mataʻu i le atua o le amataga lea o mea lelei uma o lo faaagaʻuma mai iou grandparents aunties uncles ma le tatou aiga atoa faasilisili ai lo faaga mai iou matua soo and Martin Afoa o le isi tatou aso soifua o le aso soifua lea o le tinā po o le faletua ia Nolene Alam Tamali Maruia tele atoaga o lou 5 ma le fitu po o le faletua o le suga ia molipola a leki kalofai faamalia atu le aso soifua o sio matou tinā Nolene i le so ua atoa ai le 5 ma le fitu o le tausaga o le viiga e foʻi i le atua ona o ana faamaliaga mo oe i nei tausaga e tele ua e aule mai i le saga faapopoina i le atua nisi tausaga e tele o lou soifua faafetai i augaluega lelei totonu o sio tatou aiga ae maisia o le tausiaina o le tinā matua alo faaga mo oe le pele mai iou aiga uma i niusila ae maisia atunuu mamao faasilisili ai alo faaga mai a Cecilia Christian and Mulipola Aleki ia ona taualuga la ia o tatou faamaliaga o aso fanau i le aso soifua o le tinā ia Matavai McKelvey happy birthday Matavai McKelvey ia faamaluia le tua maluia tele le atoaga o lou 5 le tolu tusaga mam alofa le tua foa ai nisi aso se tele o lou soifua alofa aga mai lau fanau uma i Samoa ai maise o nei i Blenheim happy birthday once again ia ona faaupopo atu ai lea malo faaga asiata mo utuu ma lava e le gata i latou ua faamanatuina ma mai o latou lo faaga i luga o le tatou porokalame o le Tautai A'e a o nisi lava ua lē mafai ona faailoa atu faamanuia le tua i o tou aso soifua tatou atu le malologa a foʻi mai faafeiloaʻi i le fioga i alupe matasila faapea le suga ia mau ae seʻisi akiaku po ua mai le siaoli. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colour-bond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements,
ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usau lunga o le nei ala leo ina i mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le 5 i le afiafi i le hall la Malu Fou College po o le kolise o Malu Fou. O le nei sau ninga o le awhapena o na tufa ina ai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa te talo mawhai The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tebro wachile ua se fulu ma le 5 minuti o tei le tula e 5 le taimi mantou ni usile dei o te lo te leono i Samoa o te fifi failo atu. O lea ua to ai tonu u le vaa si tele o tangata tino le lei e to lua e fai o le pea o la ao e mama ia a o la tino fo e le o ni tino ni tangata laiti po ni tangata e yeise te o la faya ina. O tangata e tino te tele toi o la manu malo. O le tantou wha matua, ia o le ainga sauru po o le vionga ia lupe matasila, vaa o le puresili o le tatou o unanga le Moatoga. Ia le gata fo ila ilea. Ia o le ua tau lua, mai pe Tautai lua le vaa folau o le ainga sauru po o e le tatou tama o moon. Ia po o le sunga ia mauhanta. O si le fia i le tele o tamaita i o i le to tele lungo le tatou programe. E ia i le tūlanga o le whanoi ua to ato ai tau nuu mai le matou sao. Ia po le matua fo o le ainga i lungo le nei porokalame. Ia e se tu ina tu pe le whawhiro i le auso mai Samoa wai pei o la ua le nanga i ai pei o le ofisa ia o le Moatoga le nanga i ai le matou le whanoi a tuivasa. Ia ai ave ia leo e whawhiro i duai e fio mai amatala mai au le lua vasi e lua ua levana tali talia tu le tatou wafia. Whaatalo whatu, lupe matasila, matasunga, ia mau. Ia, ka no whaasiata, ka tau whaal vai malai, le fia, ia, whaatalo whatu, le nei tu la fia file, tua whamanu malo, le tātou wali i Yesu Keriso. Na fio mai lawa le lau langi nei e sa ili oe mau, mai tātou uma. Ina ia maua le whialo whaninga ma tātou sao leo lai whaapapau. O le alawa le wha le tonu o le oranga nei o lo tātou soifua maulai. Ia o lo o wha atalitali mai pele li i mo tātou pale le langi. Ia o le wha wapau.
e whaatalo whaatua i le whaafonga anga le atunu. Ia, o ai fo ie, e le inofo le 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 wha ingwana vai aso na te atu nei. Na lulu inga pe e angi se a sio kako wa kungu. I le lulu inga nga lulu inga, i ua lulu inga kwai mai o lo para lasi i meo vi inga ma meo wala awa a pelu peka. Ua makua le ngofo le lei i le mea nga kupu. Ia, e whaatalo whaatua i le porkalame. Le porkalame o numero tasi i le lalolangi teimi nei. O lo i luma pero na tau mua le teimi nei. Wai luma marika apa, le la a alua koi marika pikengi. E le ai a se si le ki o le lalolangi e kukusa maltautai ai. Wa kiri ai nga pe e ka e nifo o e o lo mai nifo ma fa le tonu mai ma ko fau le mele. Ia whaatalo whaaku wala ngonga roka leo ringi e fia wha vai lolo wha sao ni voi leo sa mau whaatalo. Ua maku wa i lulu inga lo ulalo langi a siaka le wha ingoa le vai asu. Ua ese le nge ko inga mea. O kele i ai le wha mangkunga ngafi a siaka. Ei. E le wha pēla o kele i ai o ngau. O kele i ai o ngau wha pēo o sa uanga sala o. Ia, o ne au mea na A whai. wo le ai. Wo le ai i le awari i ia le ai. Ngau mai i lunga whaile ngasu lea. O ke le malama po le ale mea le nga le ngofo le lei i lau mariu mai marakala mai o ao i lo ele o lo watulu o lo faasino manga o ke le malama o po le ale mea le ngofo le lei ngi kanga a o kai ko o rua fo ngi kanga ka se i pai e sa o ele kana le si ali nga maka le ka Filipino le vor po o ka ua mea ngi sia ko lo malanga mai le weekend mo le nga ka ko i Ako lenga fanga ku ile kako kema makafaya ku i ai o faya ku la security mo kango haya mai security ko lua security e makua kafe na ngana fa o le security e mo le mai mali ia masia o security la le ma lo si fa o ngofo marua fanga nga kai di mo pe ko le fanga fo le nga kai le fanga i me o puru papai fa ko ngofo lua e la vale me ngai o le wori e fa o fa ku le ye e sa o na kana le ala kamanga ke al skulu no le pole maka le ka le ka Filipino ole o tikenge na ho le o Nico ke ngai sila fia o maka le li o saule kana o mau si kenge Nico le mai tanga pa ya ko na ko fo ma fu fangu ma fingi alfa fingi o maku wa imangai ale ka angu le fingi pa ko no le fingi o le long ko mo fo luma ma fingi ole mai Mafaluma. Ya. Wa mai kanga skenga ni ko. Ah, wa mai kanga ni ko mai. Ya, ai mai. Ya kot fara mai. Oi, pa pe a oi, ka pa ya na mai. Ya, pe na le menga le fa ya ko. I le nge ya pia. Ya. Ese wa fa ya ko ala kala. Wa u fi wa fa ka ka. Ah. O fa ya ko la wali. Ya se yo mai. Ya se yo mai. Se yo mai so kango ko se ki pone le ko nepi ma. Wa le fe o imane. Ya, sole yo ela fa ka ro fa le wa la ngo wa pe manguo lo ko makwa le ma fa inga o mata ilo le fi le guri ole alu ka nga ka ia va ai po a pe ka uri ai ka vale ai po a ka vale la mai ngai po a me ai ki singa ka pisa e tieni ngai mi yo e fe ro ma e se ke fa ku se nga makwa se ka nyu ki nga ka ringa se ya o se me nga le ki fia ma wai o mango fa ya ku fo ye fa le nga ngo Samuel Te sau ngai. Kai koi ki au ku ai le si fala lo. Ai la fi de pulo, e fa pe ngai mal pulo. Ei. O fa ku kengi. Kan. Ena ya ko fa mai ono ke ka fa ya ko po fe nga mai ko fa ka nga ka le ku li fala lo. Ai la fa pe fa e me ala de o fi wa ngai. Ah. Valo ai sau la fi de pulo. Fa fe kai kena le pulo. La fi fa pe ngai. Oi. Ora ka fe Ia fa ka no fale aseta. Ia. Ne vefi. Alo fa vetai. E ia ina i vaenga lo fa talo fo te toi fia fo i mai se investiringia fa manino. Ai talo fa mau. Ia o mai o e pei o le tatou so upu le wa ia nei le va i fa fo ma le va i fale international. Ia fio mai e lungo le tatou proclame. Fa taile nei ava no le lei. Se ava no matango fia ava no fa auro. Si liva apa me mea ia o ha ubangi me ila ku aku uma ia o mo fai fo na mo se filo inga fia mala to fa vai mlai ia e ele tanto nunga le to fa sibia se leo lewa mai a foi ona fa tu lima le
ia le uso matua foi wa vea ma sa o le ainga sa po o sa mo nei ia wa ia pe fa ma le mo le ke la vea fa ma le mo la vai kere foi le fa ma jo ma Frankie so le wa fai fa rupe nga le ali so lo pe wo ka de sia pasi ru mai nga o lo ka o ko ru mai nga bala o mai ke fa nga rupe nga fa ma jo ma Frankie sa ula wala vai da yo pa ko la kala sa sa ta nga le pisi la fionga rupe ma tsila wo la ko ka ro sa nga ngiu ka si le ka ngora nga la vai yo pila fai ngo foi le mo peia ora kamala la vai yo ya fa fe no ai le wa kala ko ai ka un tato official mo tonga fa ngo asata o le me fa ngo ai o le ku mai ngar ka ko por kala me fa u yo per fa ngo o le mo fa ngo sa o mai ngai ya o le o la ya mana ye le usto ya le sa o tato ai ga ya e pio tu langanda e kasi ale mere ave ye lo ma fo ka ruang ku walu pinko longo wingo le kere foi o le mele ku alu fale mai o le alu asi ya po o me o kinga mai tanga wala kare kai me ku se ngai malenga nga fo o ke longo se asi nga pape nga le fa tasi ku ya tu ibasa a pe o mawa mele uso ya a fa ye lima ya pepe fo le o sa uni e asi la fia fili nei ya o ke longo lima foi ke fu hala a ya tu langa na asia fa ko a mo walo se ma mo le ma rupe patasila ina o e to fo ya tu i ele o sila yo foi ai malanga mai nge ele ma fainga nga pe ya ole mo na kala ara ko foi feo inga nge malupe mata sila ma tupai ele ai ma se singa fa pe ka ke ka pore ya nga ka ko feo ya ka ko ya uma faila por kalame ya ka ko ka mango me wa ko fa ka ri ka ke o isava ya ai fa fetai e ui nga pu le kai ya ai fa fe kai ole nga malanga mai sa mo ne fa mau ku le ka ko wa wa ya tato tari nga malo le ya o ke topa le pe ona malanga mai fo tato ya ko mo ka ko fero inga le ko mau ale me fa la kala se o ke fa ya kula kala o ya me ko nge wa kusi mangi ngo ile sunga fo ko sina tu lo revelation ya wa pa o le nge wo ko fa kusi a falo a fo nga mai la fo ko sina fa bon bole wa ka nga loka ya le ira e fa fe nga lo ko sina o le ana do va sia ka ba ko sina a o le ola ko fa u la ko ka o le o se fa u lo kisa lo ngo mai le mo ko nga me ke fa mo la no ya la ko ka ya ai pior tu la ngana o ke le malafonga o ma ga foi se ko mai malanga le ele le la rupe matasila e mo yo le fa sa ngo mai ele ka ngo fier fa mo ko ai nga lo ko ke yo o farsa asiata e musu o ka maka ka kilo ka ka ngai kuskusi runga o pen ka faila ala ai mar fa manku wa fa no ka ku pa runga fa wa mala pe pelo yo ka ke bala usa ai wa mala pe pelo ru mo le ku yo e si le lo ka ngo for fa inge ke wa ka ai fa pe fa de o ma nginga so ngala la fo upu runga Facebook le ai mar fa manku o ka ko kilo ka pe pelo so yo atu langa na asiata ya pela nga ma dia ka Filipino le sa no ya rupe matsila ya wai nga hu ile inga wa mai kanga niko o le leo ale o niko no o ma ko le tu pale o nga mo wai mai e pi e fasa pingi mai yo ke vai le leo mai Tuivasa. Eu pego kai fa pega. E lo pole mega le ko e tuivasa ka ko mafkanga ai mafuka ko le falma. Ya fa filo ai nai wo ma pa anga sia tau fatasi mai. Fa fetai le ave apea. O le Tautai A'e I lunga o le Blue TV. Ya e fai e re ngata o se wo ma mai ya te oi molo ainga. Yo e. Ya e ngata le wa aver ngi po kala me pe o fala au o metinga. O le are ko inga wo makua I ka oko fa me wo ring kong fikinga le lo matua se fa longo lo ka ko por kalame se ke ya wo ku lunga mau soso io I le fia o ia pi o le aunga na le nei fa moi pe fo yo na mafuta tua ya so puta Tasi ya mo moli se vai fo le o se vai la au le a wa le fa fo ta po ya na tato matua ya na fa fa nga mo la to fa tua male lo so tato tunu iso se tu le la langi a fela ya tu ma lor so I fo manuia ya fio maya I tato proclame o Tautai A'e ile nei tu la fia fi malanga foralo Alo fa vitai tele o I wa o wilo ai ele aya ni si urupopo o te tusa ma o lua I Samoa ta I lo fo I se urupo o savai a u te loa ya o urupopo o ai o poru lan topia
o lo lua va se lua fa tele ai ona ia fa fisili ai to tuli mata ia ma le sau no anga le fionga rup matsira o ia kot farale mai ia o le no fa lo ngo tu langa tau le kilia tu la u o mai si sa mo ia kot fara le na fa fisili tu ben Yo asiata. Ia ke sila fia o lengo ka wala ka Filipino. oi Ia ke sila fia. O lenga si my godfather ngai de lo va sa. Yo si de ke va ko si. Ngale ayo sko ngale a ka wali pa mang ku ka ko me. Yo ia asiata dai o le ka ko godfather. Dai dai. Ai o le fa fesili ya mai ole winga kong wale mo fa ko e fa sidi lo tala ngal vai malai ole ya le fa la ngingo le ko fa ia e ke si la fia o ko fa ole makua ke le o kenga le ko fa ole menga sa ka wa wo manga ku ile le ve vinge wa ole sa nga mau wo manga ku ai le wari nga be singa le weekend ia ko inga ko di mau ko inga la fa na ko lo fie fa na ko lo fie wa fe ula vidi le ko inga lo ngadi ai wo fai ya ngar ko fa le vidi ngai wa nga fe ka wila wori amar ko inga shopping center fa ku lei sole e fe wa vidi ko di lo ke fongi e ka di men masing fa mai e ka di men masing mai i fa mai al masing fa mai sole fa o e fa ke fie fa lo ngar ka di masing ya o lo ta punia le fa le fai le terminei te ia toi longo atu lo tau mamalu se taimi oi longo. O te angi ansa machinery e vidia ko mai. O longa winga si ko inga le sue. O le fai mo ia le fai. Yo le va firinga. A fai nga ke kala ngo mai fai le ia alo fai ia. Alo e te ia se ifa mo moi pepe wa le vai aso ngi. Le fa amaro sia ile fa susu o pepe. Isua susu o le tina. O ele nga isua susu. Wa ka nga mo dia oi. Mal fa ro seta. ia leila le vaina lela o toi manino au o fala ai ai tau te tu langa lenga na ta u mau ole a ko ngori fa ngo yer ka ko ka ole ala langa le o tau fala mai ya e sunga ya mau asila ole ala fa ngo ye ku fa sale ngo fai mai wa le pa au mai lungo tatu por langa de isa fa ngo ya ole ala fa ngo ile ala le o tau mau tu songa nga mau pe ya se o se tu langa tau fa mai ole sa ngo fa ngo wa le fa ilo le fisiri mai tatu au fia ma wo ma pa Yo ya sieta ole kangaka le ke kala ngo ko ni o kui ole fi ngoi kangaka e video ka di mele le ke fongi for file ke pa a sieta e ke langa me i pai ma kui bata ya ke yo ole nga fa ngoi ma si ko inga ola ya le fa ma popo wa pa wa le or kamali mai foi ma si ka ko inga volo ka puala le Amerika pa wa yo le wadi a sa badi mai ala vele le lima le uelang hand pack pole ako hoile a computer kama ari asa bari mala na be pa u la lo la ri ko solo si pa wa yo kama ri pa u la le akwa tsana la ai pa u mai fango pinko to ya akora wori yo ka puala ma ko iba sa lo ngabinga so le ba yo ai filo me fa pinko kinga so le talo fa ai ko me la nga tia ka e ka le ko ngi pe ano va vetai io o tai ai o te fisilia tu le a fielu so ya mau e sa o kiki anga lo ya uriska ko uso nga te anga lo ya te uso ya tap or ka ko kamo tap e te pola lai ole or ko inga la wo fai pinko wo fai pa keki ko io fa malulu e fo ya te wo le mo se te me fe lo ai le anga e sala a fa ko sala la ya fa ma chori fa sala o mafukanga kinga o tato va ai leo langa sei tia tarup nei me o pinko ia mau malanga ele na malela ina o mau e fia e femolia i tanga pinko wa tasi fo nei ana pase se tu mau le Liverpool ia ona i tama ita i matina pinko ia se isa no ia tu langa o nei ta longa mau pe fe na so ni mai Yo asiata o tu langa na le wa ia i nei Samoa Wone o whakulanga a nea ngau ki ngā e o ngi pinko.
Oi, o le mele pi o kaula mo mai ko mo i ruma lava i orka mai mar fangu pinko. Ale nge ka usu ese ku pe pinko kinga. Oi, o le mele o pe o sila ko anga ka mai fa mau popo me. Ya o ngai la ya le ngalo le kia ure. Le fa finge sa fa ye le pinko. Pe ya pinko ele sa vala lo po ta pusi. I pinko ke kele ye ngi so tatu atu no. Oi. Sa fa ila fa finge. O le fa kari ala ka pi ro. Oi, e pinko. Ale nge ya lau mai ya esi akale la wale pinko. Ya. O fa se fulu. Oi. Fa solo mai lava ma. Oi. O le la ngo foi au ka fa le silo makua. Nga vala au mai ya le. Ole ho nge ole pi yo ngole lo makua le. E lo male lo makua pinko. Oi. Ke no na kupu le fa fike nga makua isa ya asiata. Mai ai. Foi me wa ver pilua. Ole nga kali mai le pilua ngale la. Vai agora foi makua la ka pilua. Oi. Le wa sa ile fa fike i. O so pinko pinko. A ole lo po ile ka ngala ka pilua e pinko. Oi. Pio tu langa na asiata. Oi. Or kulanga ka longa le pinko i sa monei. O nai ta longa ia le fo so soani sa ilingo se leni i telefo yo. O nai fo fuanga e kalesia o au talavou i e fai pinko. Oi. A le ala, a fai o le ai filo ma tapu ala ma elvisi i tulanga ia e mo mori le nganga fa fitai. Yo, o ke longa foi. Le u fa ka ora so afuso ki ngai. E fai le lo pole me nga ora sa wa ia tui vasa i lunga tato por kalame. Ia. Le lopo le arwa le ko fara loa. Ore kulanga ka ko kauvanga le fai so fo malolo ina sa monei. E kasi le lima mi nguke la video e pue mai. E fa ai loa mai le ka ora so afuso kinga. A fai la le au ngai tui vasa o le no tui vasa ka ora so afuso kinga. Na ko ina va aga yer fa ai loa mai o sona fino ngalo e kusai foi. Esa nga video. Yo nga sen mai le ngai. Yo se ale fi fai kupe o le manga ia fai longa ia tapena so fo malolo ina. Male nga fa lo. A ole a sau oe tofo i ai oi le tu lo mala i ai le tu langa nei swa sotina. Fandu a dau tere i tu fo. Ole a sau oe fo i le personal i le mainga. Faftai asiata mo fesiri langa ka wo fesiri da. E ia le sika malo le wa aka ngai la fesiri de fa pela le mo wa oba. Ke loi. Ele ai ma se si o sao mai game. Le foi e ke la ka foi fa sao mai o pe makasi. Loi. Ku la ka. Ma e ka tau o nga a fai o le ka ku ke kele i mengi. A no lofa. Ya la e kele ma ki le nga la popo aka ku ka malo lo se wa ya ku le pepe. Foi ngai wo fa au se tu lo la. Ile kulanga siata. Ku pele me ai le pepe ia nga saunia mai o tato taisili. E vai ese nga mai le ore me alo fole o le nga fo por tamatiti fo. Ai ko mai me so asu ka wala markinga. Ya le mere a mo ya pepe. O fa ka fa si kinga la fa le mo ya fa no vai. I fa fule ko kinga so le o mai ya so le fo ga ri. Io. O fa ga solo ma fa ta o le mai ya so nei. Le fa ta wa ino so asu so tina. Io ya ai o se talia tu le fa fisilia sia tamala nga faralo. Aro fa pita. Ia sila langa ua ta ua lo suafa. Le wingo la utala. O le tato ua aya inga masani fo ia aferi suafa o tangata i te muso ya runoa e le ita paso finangalo i rea mata upu peini fa mauni anga fo i o le tūlanga masani i le tūlanga lava lea. Whātai siata. Sa no wale uso ya ma. O mau sa whaile maa kongo nga ngeye. E whai akule maa sumu i lo ofisa. Ia e peka iange o lai fisi asi uso ya mau. Ia nga ka penga nga sio ma inga ya usange ale ai ngo si ka uso. Nga o ia masio nga whale kua masi anga whaanga. Ia e sa kua whai aku i rungole. I ile maa sumu masi uso ya mau. Ia waka ua ia le vaenga le. Nanga ile wha finge di waka kokarangoa. O le fia finge siata. Lau ko whaare vai malai. Ia. E mo mori a pale a nganga whakakai kere la wasi singa pu ule nga tau ni ile whae umara vai aso. Nga testa i whakua kua ka ngaka ngei mai loa ai. O le iei ka ngaka i e whea wai. E ofu i furu mamoe. A o lupo whea ai. Nga maua i lau ka mai short trip le nga sap. Mali. Siaka e mo mori a kula whakakai kere. Ua siri mai whai mai. Ko koe aru lau kama. O la koe. E sa wā sia kai ama sa ngei longa ku ma koe aru. O la koe mea whai e. O koe kikinga la vena o le mere o le kamiki.
ole winga la fa makalanga seta wa o langa ile fa fingenga wa la fia finge o ke le ka ko kala o kala fia wa e asi mai lo ele mau fa si ngomanga mai ko ya lo ke free ya we ya su mai ya lo ko manga ko ile fia finge mau ma seta wa kala fia le ka ki kala mo wa ku ngela wo le ko wa ku ko le vi lu ma ko ngor pa ku mau le po ko li wo ke ale a for baru le po wa ka ko kala ngoa e fa pe nga u mari fe meme ya ila wori ia nga fe meme ya ingi fa ngor vai aso ke fe meme ya ila wori u malo fe o soi mela wori ko ngor pa ku ngau mari ka nga vi ke le ya la le sa ska mala i ngor vi a wo sa mo sa mal ka ka mar ka nga vi sa ro a o ngor ku ngau le pi ko ku ma ka vi pong sa a ko pa ku ngau sa lo ska mala la lo sa vari ma sale ya la ka di mai ma sa i fa so ka vi o aku lo e la vi e luanga ko uru ile kate ko uru ile kate ya vi o aku lo o uru o le pango o le o ngala sa e ba le falo le si ai o lo nga fale ku ko ngar pa ku ngam a saura e lu le fale e pi mai i pa ku ngam ma ri ku e pi mai le o nga i pa ku ngam e fa longo ku so le la saura le ko ngar pa ku ngam o e le o e fa so nga vi o e le o le o au ka fala pa ku ngama o mo fore pule mu kelo fa solo kwa le o nga halu lo pule mu mai no fio mar ko fio pa mbele pule mu sales e ke o nga ke le halu ko fala so ko ke ki fo nga fa sala mai te fa mo le lo fio mar ko fi se su ma ka te ka fa lo lo le le pa mbele pule mu ala mai le fa so nga sa ka mi ma nga ka mo ka ko nga la le fa so ko ngi o lo kelo o wa ko le o di ona kana ka kwa le ile kate o pa ku ngama wa fa lo ngo ko o ele ko mai pure mu koi so le sa ori o aku ku ko ngore kate ku sa fa so ro o ele anga ma fa mai fa fe le lu ala ile kate fa lo ku pure mu so le ona wa fa mai pure mu ke lo oso o ka wala wo me pa so lo yo la ya pire ngai fa lo ngo mangingo ola fa so vi ya kama ngol pa ku ngama wa mai me fa so nga sa ka ngi banga ka mo ka ko nga wa fa no nga u ma fa mai fa fe le lu ala de ke te fa no ku pule wa ko sa ura fu malu ku mai oso o ka wa le wo mai ya la fa fine ya sia tama mamau ia fa lo ngo mangingo ola nga sa wa asia ka ya ilanga singa ilonga ainga ba nga fongo wa vai malanga ka marope o malanga Donald Trump na le len ma langa va e sa wa ya langa private jet also lani fa le lo ko pungal va ko ya vai nga fe ma nge ku kiso ko ya ai o ko ai kile ko fa makalanga ma fa me fa ka ko ka vale ma ai le se ko private jet ko ka maro le nga di jafi alo vai tele ya ya me vodi ngi ka mo mause ngo so mai manga fa ala wi lo o fa ka wo ngi ya fa tele e tu sai fo yo le tatou atamali ile nei manga o le fia nga fo si tatou fa mana tu walanga iyo e fa o tau o me umai o le sila vaenga ia je fo ta si le si vaenga o tona fa tau o fo ia so fo maloina o le mama ia walanga peinga o vaenga ia tau te fai ma tatou o fa tau ia se fa tau le so asusultina mo fanau ai ta si le si vaenga o le mama fa ka wa ka manga ia e fa pa wa ko ila so ia e fa ia mama fa so mai la lo le vai e ui le pe fu a ko ma me pala ai fa longa mai no ngor vai origina ia ka mo ia ko ki ka alo ia sa ku ia le mama ta si e vai nga ai sa le ngi ma yo ka mai ki ai mani men tupu o yo le fa tai fo i mata tu fa malo le mata ngor ngor so fo malo loina ia la tau foi anava ma la tau poloketi ma la tau fangu ma le fa manatu e fa taua e ile sika ko sui o le ana o au te loa ai longa o tau ma le taimi po le mea ele o fa tanga ina ile to rua ia po lo fia ngai manga luenga ia le tato sui mai uta e le tato sui mai uta ia le ana o wafea ia o le to ina po le sunga fo ia Andrew Muava ia au te langona ia e o lua le tau mawhai pe a palai se whatanga nei sa wai lungo le prokalami ia po lo whea ngai leu so ma a ngā ruenga na on tatou wawe i tatou malolonga lea
se ifalu na ini so tatou company longo sua me se tatou sponsors o Samaria ia ua mafuai ona fa'au au pea tatou proklami na tatou atu ale malolonga a foi mai fasolo ni so tatou issues ai mai se fa'alave tutupu mai Samoa le rifo iwa yaso ma nei weekend ia se itapa ai ia se fa'a maninonga mai tatou sui mai Samoa ai tatou atu malolonga mo le fa'ongaina o le talo for voucher dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi ona filifili leo le unanga te fia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhona utuai le ta vale le ngata fwilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona filifili le unanga te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo whakauta te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatam. Maritua, whatumu o wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. At SMI Hardware, and it's using the built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Taimiro watito es fulmiru tantalo le July ono le taimia matoni usila dei o te toe whaafelo i atu. Wompa aga mai le tātou proklame o le Tautai A'e lungo le tutua ma le unanga le Blue TV ni usila dei. Ia o le whapeo le whatoa a manawanga luenga o le whatoa a join mai po le whatoa a ki mai lau televise. Ia o le ae whaua wina le tātou proklame fo I mai manolonga masani. Ma le tātou au waa, le fionga ia lupe matasila waa, ai mai se foi to lou ia le sunga ia mauhant, ua whanoi mai ia le isi o mātou to o le to wha tui vasa po Elvis Moli, ona o nisi foi o ana sia singa, wha le tama matua ia I le whalemai. Io, o le to ina whai malu e whau ma whae e o na ao, ia, a le alai maua mai o le amata mai nā le whai lili. O le fo ina talia si tātou so te inga, ma le tātou sui mai Amerika, ia ai ona o lea e te lo ilo le swing o taimi, ma le taimi fo o ngā lue ngā leuso. Ai, lea whaina lea. Ua, toi fo mai, le tātou whaasua. Se kaimi kako wo langa si tātou tala noa I le vala aulia, o na i tātou uso ia mananture leima, kodwhat mali atau. Lea ua maua mai, le na whailua mai e le uri ia na po. Ai, so sau mua se I fesiling ia lau sunga mau. O le tai aona nei. Lea sa whaatulanga mai ai le whamasinonga maualunga le tō lau ina ai o le apili. A Samuelu le tūlanga foi lero le peo. Pe mawhai ona te talaloa I tua.
ia e le kakala inga ia sa loko ai te tala ina ia whiro ai maa inga wa matua tausanga antua o tau fia le nei tu inga defamations. En whaona e sau no mai sin update of uta iei wha mole mole. Whakataia siata. Ia o whawhawhata po i fwoi lea tunu, wai pe au ta upu leo lo lau alunga, taimi nei tana noanga lea tunu. E whai maka upu fōnganga o mai ama koe whamau ia. A mata upu le sa ilinga o lea miotonu. O lo o lau alunga. O lo o lau alunga le kaimini kei. O ngā le me momua. O ringa ia ere o ere i koa le loko haka lea. E sau iluma haka le sa tupu le whaare lawe. E oi. O leisi tu. Ia o kuranga fo ilele. O ngā o lewo tala noa ina lea tunu. Nga oso al maka ubra la makanga sau fasal launga komsina talwai o se sui al parlemene e ala ua vevesi e marimea o nga wale koale lotole o ele sui al parlemene e sau iluma e suma iluma mfa ilor tulanga al melea ile tulanga mta upu ile finawa fa tula fono ile peyor sunga Samuel waseta ele imawa sava no e fa tase tu imu ule onor tulanga fo ipisi ole foto a e fo ile va so ne ya ongar fana ai na isa tato sui fa mo ina sa fa pion fa tase tu ai masa mo me fa talanga ile va nga tonu le o fi nau ia le fi nau fa tu la fono al sunga ya Samuel malan loia ile tu langa le sa fa pe mai le fa pe men tanga wenga pate ena me tanga wenga tu langa fa pe tu le tu Samuel sa avia Samuel ma informa o se kanga foi le nga ki avia fa mkalanga ko i tu langa i fa la fa sai ya mangkua sa le mafainga kari la fionga komsina inisi ho fasal launga fatanoanga ma pasenga tustala ele mafainga fa ma oki mai kaiminga ole lang mangingo ile sore kari ale tu ale pe ona tula ye le tamata ilo ya tu ma oti ele official lawyer siri le tula imta apune o lawyer sa filia mtanga wenga tula imole mata apune ni mka apune e kaukura ele official lawyer siri awa ele ko ngia la ele ole ia fenga luanga kai mingele lo ia le ole ko ki ku per malo ole ala va ia lo ia le malo pe ona ele official lo ia si e tawon tawa vina na ta kunne ma ua fa ilo a manino a ele e ma yo ina ele tu ole ole e sa aver sunga ya Samuel ma informa le matanga ma e ko kele fo kanga ka olo ka loka ila to sa fa ya modianga i fala fa saina olo tuli fa salanga ono le sa maua mai whamtalanga tawala mai fo isi auso. O siri la le whamusdonga. O le ala le mea o whaavai mai, ele ko mele o le whai mai. Ke o sola, o le ala ko ke si la fia le Samuelu, ma mea o mai whea lua i ai. O le a ke i au ko whapea mai. Pio mele la kau pio fia, i ke o sola. I ke o sola. Ia la mea le mawhainga sola ko kele ko haka kele kupe. La mea le mawhainga sola le sainga le anga mori ai. Au ka haka e uarka i fia milionga. Fakusa ya Samuelu tu lo lava le tamani anga sia uso ele o se tangata hoilo ke fape aku makiva is tu langa foi le o tele ka ko kilo o le ale ku langa o le background o sia uso ele ia ku pe se kere fape la sa ko kongi se va le fapi ko sola i fafo ele ya a tu langa le ya fa fetai o le o io le tu le ale le esa avia Samuelu ma informa ta o le tu la se fulu o le ato fa wa waita o manga ta pula mai tau na moso o no ta au le lope te o manu ia fa mo moile ai tu foi le tar sanga le tunu se ma tu ai fo le tatu fa mo moi tar sanga ya ana pongi awani ni fa mo sa ilingo la mio todo ya pe si tala pu le ta pu pe on fa sin ya sa ta malanga fa lo fa jai lo sunga mau mo tanto o ngon meta upulea ya so firingalo sila ile tulanga o le meta upu mar tulanga wa anginga kaya sa tawai ole tu laman na le no falo mo inai tana na ma se tasi to fine le media ana le lai le ole tu laman na le wa to po le sipuru ataya ia le vala wina ole tatano la ba se tai ela ngona ne ma filo inga po i male so ya on sai le constable on sai le le ma filo en le ko tele to le ona sio le teile o peniamina ole tatano la ba ya ole se ngole treatment le fai ngai kangaka wa ole amaingo si ma fa so ai manu so ole amaingo si kamale ole kamai si kamarilo Samuel si ano le tunu Samuel e mai ave ole ko mo kwa fa mo ma ofo le langi le ko nga treatment e fai
ia a o kangaka ngai le so la so ko mar ko isi ia wa ko nga ola ko ia nga kai sa bar bar ko lo ngalo ko mari sa bar bar ko ile ya mangi le ko ye ai pe ole ola fa popole e sa ole tu langa na le ta fa ta talo mo le tu ia ka kala mai ko le kari ia ai longa ko ile la kai langa fa nga utambu masiba ai longa ko waleva ke le nga a la wa u fa popolna ta ko ka dia lu pe ma ile aso ataya po le ale tu langa le ata tia mai la mi tonu awa ka kaunga ka kala si akari i kua male mea lai ka pia i pa io se fa popotu le zeta ma lo faftai ai lo fionga sila me se fo yo lo toka me sunga ya mau au tato ye le mata upule mo le so tayo ya le la antali ai pe yana o faiatu la fa so fo i na ile so fo really na manino ala utala na fai tu lo fo wala ngai o le nganga le ala yo no una le tato fa so mal por kalami e ma fai ona tato tiro ave le tato manantuanga i le malolo tu la mai e ma fai fona ave lo tato manantuanga i le tuanga i lo tu la mai e me se fo o me o lo tupu tu tono lo tato tino na ila la utala na fa pea a fua i le tino mai o mea ma le tūlanga o lo ta o to mai ai. O le whainga malo le ngafa kaulima. Ma le tūla fono ma le vaenga le e lo kasa mueru. I leo leo. Now, o le matalewinga o la utala iau telo, o le matangaruenga o leo o ai le whainga malo le kula i mai, o le whainga malo le fast. O ai le mingiska o leo, o le fionga ia fawalo o le mingiska al fast. O ai la le ia i lalo le matanga ruenga, o le lalo le matanga. O le mafuanga le no fa ia tu pe fai ma pe ka ke fiu e ka fa make sense le mata upule e ngoa ma se fe kaui. Ona o le soifua o se mingiska po o ngi mingiska. Lea na saulava le se tasi o minista o le kai fongo le fast. Ma fa ai loa mai fa alaua i tele i le antunu. Ngā ruaku re kamalea. Ma fau kua inga nga ia i se kaupure pulenga nga ku e fai e tangata vale na ai se tasi o minista a to ai ma le fionga le te fono. Alo winga lai la uta ai lo uma fau pe a fitu nai nei i le reaction e ka kaunga react ai se kai. E alof e onga ngianga mingi skaya. Move straight away. Wera pe o se kau faa makau e moi pe o se ngalu e faa fua ai le faki pele po le alava. E le faya le judgment straight away right there. E fa masingo. But for the protection o au lava mingiska malau ka pengeka ua yaile me ka ole under threat. Ka ulonga act straight away. A le la pe ya kangia mai ile mai tau watu ma mai tau watu. E sere mele kula mai. E pe ya tangia mai. E le kari konguinga mingiska nga mai kala. Pe a ka ko aku wa tulo fo i sila wa murua masangi la fa soa. E pe ya kangia mai ilau analysis. Langa ole la kausanga o ka office. Ole ava tu tonu tangata na fasiotia ma tangata valeina ko akele o kangaka nga ava kwa umang kaufia faifa makalanga fa mau lalo ave passport pla ko yo mai kwa le pe ko solo fakari kai mi ola ko case. Ava tu tonu le au mau le aisa amai kwa kaufia ku fo tonu se tasio tau le na la vea ile kenge sainga i fareaka i nai vailoa nga kaufia ko ka kala fo ikua. Le la fato amai ele ia lo na to laulanga le wa fai el fai unga fa masinonga. O le process e masang yai. Le fo o te tala no antu as a family o se tangata ngakuri le fasalanga. O lo uso lo ke kala ngo ko ile sa vai mai mo mai. Na tu li fo le fasalanga solo ato ina ua o ti ai se tangata tu lo ila lo matar tu la fono. Nga ka fia ku lava fai anga fa mau nga o uma me uma nga mo mia ai kai minga kaufia ko ka kala mai ko kiki a sila ma mau tau sanga atua o ka kala mai kua sau fai nga ruenga ya a mau e po moles e fa kali ai kai misa ole ele ai masena me ai ole winga na le laina fa ya tu mo tau mo fai sa mala tu le fa manatu mo le fa ma fa fai nga malo leanga ia ko fa ya engangi fai unga ole mai ka waku le ku u ya ko me ye fai tu lo ole mai ta watu leanga ia ile au fa lele e ile au mai ka le la ka ke mai ka
Po o fea kongua le kulanga le ku le fainga malo le tai. A faila o le tangia mai I le loka umi ma le loka umi o kamalea. A o le fo ina manino ai whawhatala na au mai e tu le fionga tamai tai paturau. Tulou le tātou tau te wha me melo mo tātou walo lofa wha mauni iei. Ai lea ngai loa le uso mongi e kaukarasa. E le o se alofa wha valea le tau ufi ma le tau nānā o manatu. Ma le fia le lei valea fua. A o le alofa mongia e whai aku sa o ai peo al pese al pungi a lava. O le uso mongia e loa I kaimi aso leanga. Le lalala nā lea le no te whai atu. A wa a fua antula iai I se isi tu ele o tele o tau mo whai e whaatupu se lea se tūlanga. A lea ngai whaakupu mangaku o lea kau ke mawhau iai. A fua la wha mawhau. E atangia mai. E pei e le karikongu inga le kulou. Kulou le fionga e le karikongu inga le saunga ngā la auri le ngā sauwhai mai. I le alua tua Sam. E pei fōringa mai I mata o le fionga le tai o le tunu. E le karikongu inga ngā ke le au le melea. Ai a tuu le e pei o lai au a ngai I le ikua leo. Loka pea le ri lea. O le ri lea le o sau whaaleanga mea. Fatu ai fo I le tino mai o mea. Ai la tātou tālia ia tae au. Tātou tālia tae au malama. A walanga a whaila o saunoanga le usau no aisunga ia mau whaafitai telefoni tātou reporti. O lea wa ioe and whaafetai I lea tua wa finally pe a whai o lea. Wa ioe le lo ia leo. O maue o seme informa. Ia o mafu angala lea fua inga kele kusfola o lea kama. Atu ai fo I le tūlanga le tātou whaasoa. Ia, e se vahenga te ua toe ai tātou tele i atu I le si tātou isi usila wha mole mau. Te ua toe fia wha upopo le mta upulea. Ia, kātai siata. Mo mola vauna, whaataro whatu ina ia upaanga ia wha mole le. E whionga ia tupai, lea, tera, male, malonali, ia tāwhia mali, Larry. Leo matou whaatasi nei Samoa le nei vai tau, ua whaamanuia ina asi o matou pitonu ina ua fio mai le sui whaoriori le whionga tupai. Ia malona li ia tawhia mari Larry, ia matou te mafuta I nei Samoa, maranga tu tai au. Ia mole toile whaamalo le ne fia fila te lola mai mo mai le whionga tupai, ia mai se ia le ronali I le tatou pokala me ne fia. Ia masia whai fe au la leo tau talaso, asiata le ngoa I kole asiata. Reverend tau talaso asiata ia malfantua ia Maria mai New Zealand. Ia mana ia tato malo ia asiata le mo le tolo faanga o pau fetu makenad I muritalo I Sacramento, California. Le mo le tolo faanga ia o le uso. Ai mai se wo le uso ia mau ia wole mo se ava noe. Wo nga o le ke pu aka I nga ka ko malo pe au mai ia le wo fa lo ko ia nga o I pu ia. Ia e fai mako pu nga aka I ma ia ka ko malo. Ia se ole mena na tupu nei le weekend. Asiata. Kua o mai se popo le ngai lo kanga. E peia sakale ma fau ia. Ai nga kupu le mele I le weekend ne pe fo ringa e pule mai e kamari le fa fo le ofisa o le. Kua o so ai malo popo le e peia kanga ka kongule le nga ki pule le ofisa o le. Ia. I lau kilo kui fa kongu ar kanga ka pe fo le pe o ko mi singa la ngo fo mai fa fo. Ale fa kongu mai nga kamai e lau kala sa o ai o le winga nga o nga me e kala fo mai. Fa mai wa kanko wo lo kamai ai konko tole. Ola ene fa ngo fa ye ka kom ka nga lo le. O pule mai fa fo ka ko ule le makanga le. Tole. Na le me wo fa ye fa pe me se tato malo. Me la na la fa fo nga mai le fionga te fono la uli fa mo bole. A pe a fa to te fa se to fa ma se male ma se to fa liu o se la fu se to fitu na inga o se to fa I to no tato fa nga malo. A pe a se to tilo ane hafa mole wa ka wa nga le mangia la fo nga ye fa nga makanga do pe fo ringa fa ko mai fa ko makanga do a le no fo fa nga malo la ko o wo fisili sili no oi kon wa e la lo le la ko pule nga le ofso le o fa nga malo e ko fa fo le o ri fa tena nga le o anga fa pe o au ku lo fa pe o au le fa fo nga mai le uso ya u pa e lo le au pa a fa fanga mai pa a fa pe o le ko komisinga le a o ko inga sa wo nga ia wa ia le upu fake page na ngor fake page e mo fake page e fake le page a o sa nga ia sa wo wa le fake kan nga ia sa wo o la sa for real
anga fa pe wa o ki komisinga let me straight this anga fa pe o komisinga o ke alu ai lunga le wiki ene fa sa ola vai vai mo for kanga ka ia le menga mo foi a ko ke fe fa pe ngal mo kanga nga le ma ko ngi ba Yeah. le yai ka i le mo ke yai ma ke ka ia lo biso le a so ia ko ke ngo foi fa fo wa pi hain ko fa nga ko mai da fai mai nga kala fa pa le ai mo fai mai o lo ka mai ai la mga ko ma kanga le fai ke le la ko ke le e pule mai oko nga anga ua fa sa ka nga kangi wa umal betes ai nga ngofo fai mai nge wa pe ya la fai la nga fa nga o pe o ya nga fa o lo nga kali ma kwa le ko misinga ila le nga ai fa fonga mai la sunga le ke ngofo fa ko awangi ko fen o la wa ya o wa kan ka sambo o ke fa sa o ko awangi ko fa ya me ne la fonga fa pe nga ile ma kanga nga le o ka ma ri yo le tu nu la ngofo le so le awangi ko fa inga la fonga fa pe nga fa lo mai le wo fa ya ku le wo fa pia oi ka mo su e ai ko sa ngi o ko la filo puro wa sa ngi sa ngi mo ko nga o le kanga kale i wa we ka mia ke le o ma ko ai ngal mela o le ke ya wa ka u me ngo ko le ai le lo ke mi ngoso la nga o ke le fia la ga e fai mai au la fonga o le ngo fo ku la ku tu lo wo ma fai ngo fa ya ku le si fai ku le sa mai fa le ka e ko ke o fai ko me ko mai lau le ba le o le tu o ma ngo fa ya ku ya a le wo fa ya ko kiki o makai ya sa mo a ko kiki a ko fure ngu makai o le kala ngo ha ku le makai ka singu o le makai nga ola ngai nga fa nga ngai kangu le puke ngai so ye ya ko ke fa ya fa pe ngale ku wa ki nga le ku uma ko ke le lo nga ngai ka ngaka ya ko ke fa mai ya ko maka upungi ya ska ri el pu kala minga nga ngai ka ngaka o nga foi ka ngaka nga mau mai la ko me a nga ile fa nga malo le o ma a ma ko ia fa fe kai le fa nga malo o le wa kali mai ma ko manga o longa winga e va la luar fa nga wor ko inga wa la bana kai minga ko asi ma ko fa ma ko e la le ngai ko ma wa o va nga saka alo fa mai le kama le ko fe le ke makai e ke makai ki amaru mangwai o wa sala ba kusangi ma male ai nga sa sua kupunga kau si sa fu la fa le kau kala ko wa me nga ke le po pole foi pe ke makai ki ke le po pole o me o ke ko fa ko mo me lo viso le o ngi ko fa ya me nyau la fonga iki a mi ngo foi fa po mai ngo for le o ngi ko sa ngi o la kana le a ta ye mang ya ka ko po a lo fa fetai ai le sau no ya sunga ya mau le fa po mau fa fetai wa matua manino le tangata mala malama matangata le loto lo fina ngalo mangingo le asi alo si le fo io na sau no fo io le uso ya mau inga ua o maua kala o lea o mai ngei i so nga kupe fo ilea ale HRPP le na fai nei le unga le ile ngutua mai i Australia o le tele io ngai ko kisi sila mai sila i lo ia ie fa fe ngai marka ko Blue TV le nga mai lo ia e na fai a le tusi na lo tangwa fai tu langa fa pena ta fia i nei langa o le o upu fo i makala nga la umai la fai mai pe ia ja ai pe tai leanga o te malama i la unga luenga. Kau ke malama. I menta o ngā luenga wha sala lau matulanga uma. O le alanga, e le ma i maua singa o usavili ma singa o kamalosi. E ka ke alua i fua kau fua ngā mea e ta umai nā, wo ta alo i le tino. E ka umai ngā, wo ka alo le kingo ai o ka le ka alo le polo. Ma e ta umai fua ina, o le matua wha vasi ya o le olanga wha sala lau e le ilo se mea. Kurou. Ale wingo le tala. Pe al mere ke sa ngo so ai aka ko mai foi la aka ko fa ya ka ko fa le lenga. Ya ka ko feto ai rungo fa le lenga. Ele ya la se me mai mo foi foso ka waru ka ufingi nga ka ufinga malea mai mo foi sa vidi mai mo foi moro kaimi. O le foi e kele ha unga ruenga o ke travel ai fu wai. E pe la a o ngoka kango foi se ka ufi. Ia ngoka aru leo ka fero lo isolo mai ele ka ngoka ngofo e fa ka kai me la wia me maku le winga la tetala a fetai ya le wa e to mesele so na le ni tangata a fetai le nga o le matai tausi a inga tausi nu e fenga ta tele na feto na i mole mole matai ta fa vale e o a fo i fenga se tala ile lo fe se foi upu fa sa mo ai anga kala ngo mai ge o fi sa o le skala lupe foi va ese o tele sa ofiso so ni nga ave ya so fi ngalo mau Atsata ye ta tono le nga mar fa moi wala ba ya le lua
lua saunoanga ua makua i maka ngofie ioe mai o kalinga e fia whaalongo i saunoanga whaapea e fo ona malele ia le sunga fo ia lupe matasila o se matai tele ona swafa fatulofo le tele ona swafa e pe ona fa swafa ina lea o saunoa manino alu pe matasila e whaailoalo ma ua manatu o ma ua leo ngofo i sabo o ma kou leo ngofo i sabo ya e pe o tulanga na ele ai se utala i lunga tolo lua saunoa malenga whaalalo Whaafitai mau. Whaafitai la tato me ia tūru mata upule. Ele maliu mai hei si tamaititi lea talavou puto ele ititi la vai sala fai. Em whau nei saunoa mai ia ona maua le se whaupoponga mai le whionga yasila. ya o ba o mai aseta Ya, kilia le atu mau wha mole so ya whirangalo si. Ya. ya e mta pula tu lai mai le mo telefoni sala fai e le afio anga fo yo sala balu ya o se mta pu fate ia fo le tunu e tu langa ile mai maua e so fu o se atali i se fulu luta usanga e se fala vela fa nga ai se la au malosi e se taulelea ia po se li foi luas fulu iwa tausanga e oi ya e fa vai mai lea wa sa mata no foi ma se tasi foi o tamali o se wo foi no tato programa Tautai A'e ia po programa fole o se wo mai foi al Moatoga tamali sa fa so mai tu langa foi lea o le atonga o lan fa so fa fetai le au o le atua ia Samoa le ia se tu langa a mena fa wa le vesiba mai na fai ale i fonga matalia i foi ale i le tae au lava lea o se tūlanga e se foi langona e mawai ai o wata fia i lalo vai ngale o leo i tosivi i ale le taule lea foi sa foi son nga tula fono ya ma wa ia i tanto nunga wa o lo fanga solo susu nga tanga luega am ta pula e tangia mai le o se mafo me se fai nga wo i se fai nga wo o le to fine o si atali i leo mai maruso i fua ya e pe o se tūlanga foi lea e ia se tūlanga i le vā mare i le lusuri wa tausanga e la sa i se fese se inga lea ia mao e se tūlanga mai maua so i fua o si atari i le se fulu wa tausanga ia ta lia samtalanga ato toma ntanga lunga leo po a feo la pala ua nta upu nei ia po a mo foi morianga o le lau malo si sa whaunga ina i orko inga le kanga ngei ai le i lai se nei na whare tūla fono tua inga le lua por pultasi ia ai le i lai se nei na whare tūla fono ia pe tūlanga lea malenga whaluara seta Tai mau lau whionga sila langa o le ua ta ua o lo whionga fo i sala fai. Ele i maua mai sina o tonga o se vainga fo i te fia sau noa il mata upule wha mule mule. Ya, le na ua, sau noa tu leu sa mau. O le, o nafi na matou mawai le tala. O le i lo uso matua le, le o ia le tono le whainganu. Le langa maua ngafi le kala li whao ngā rima le. Ia e langona ia le whaanoa noa. Wai o le tupu mai isi o matou nu ele toi nā tia lea mea. Langona ele whaanoa noa. E se a mea e whaia kupuranga o ngengu. Kuro. Whafunganga. E le se vai le la ua mai a pele tupulanga tia malua man vai ma whalifia man whansala. Pai i sa longa. Wa ta ua tupulanga sa longa i le lato waa lea o le tolo tamau. Ea le lei. O mea le lei e atia e hai le nuu. O le fioanga tau le leia e malo vale i mea o ngā. A o le fioanga le matou. Se le nuu le matou. Ia ua e feo loro anga i whaare kongunga kukupu mai e winga i la au whaasa inga. Sa maua i koi maruanga i se kai mele i mawa. Ia e longa winga e le lei kele ia ka maiki le mele o mea whaare le. E pe o le tala na e le koe ngā kia lava se mea lau si la fia e le fionga le tofi o le matou nuu. Se tasi po o kau ainga o mātou o lo o pule nuku le leitai lau le tā ora sua e fiu kau a mai o le mea lea o le wha pauri uli o le wha pauri uli lewa ka ua leu soa ama o le wha pauri uli le koa rua lea a lea ua a fia ai fua mare kua ngangi o le mai kai le a o le mea a kongu ai wa lewa ngasi la fia e la fio anga wa lewa kaunga ma wha avala ka mai kia le ka male lua i wa mare kenge lea pangue anga lo kia e la fio anga pa salama be se mare e o mai le so ele ngo ko ka male yo
ia le wa so skangaka e kafi male mu e le ngofo le mu e fa pengeo le nge yupo ia nga sa vo le fa ka ka wa I vai keleuka wa pe o singu wa nga e na uma e ka mai kia mi le pu le ngofo nga mai le fa ka wa wa le fo isi la fia e mau le makopi ko mu I vai keleuka fa le aka male nga ia nga mai lo le fa ia mi le pu le mo mo ai mal mako mu I vai kele I fa nga le wa ia o mai mo pe wo o New Zealand mo pe wo o Amerika pe au mai I pia o mai loa wa ingu o le afangu ma le afangu o le aisa me uma wa fai le kapasa ai le o langa I vai kele ai nga fa ake amai mangu o le kuranga na nga vole le lau tali atu e moni e luas furu iwa tau sanga tau le ale na fa po uli ma le tua fina si alwa o si tamai titi le wa sa kia ai fuas ka mai kiki sa ko fai longa moenga I fai nga le ko arua le ia pe o le kuranga nga si ai kakalo o le ala se fa salanga e ku ia ia le malo ia o mea foi ngi I le kau foi ngi ro ia ngale ava kwa tangi pe pa ave kwa ku ia le fiku kau sanga pe ku ia le fiku spu fiku kau sanga e alo fa pui pui ka ia ku ia lo fa pui pui ma ko fa fo ma ku ia lo ma ko fa fo ala lo ka ia kwa ia sa u kala ku le se ta le fi alo whawhetai o lua whine ngalo manino whawhetai foi mau I tatou o tonga. O le winga o lau tala, ena o te anta ona o le whaasoa whaatamali I anga mali e le fionga ia sila o lo momoli mai ai la le whiau e matua sili o ne tāua. Tālo whae e a ulu tā whenga ai se le futia vai singano. Ua sātia fua le maa ave le fua maa fia fua sia tamaititi. Ia e mawhai fua o ne tātou whape ato se aru toto no le tūlanga o tātou tangata e whai whanau. Ia e yoi le ua ui moto ia talo fai ona ia tana utu ina tuilunga o le ifonga whaftai pa ia o lo o fioanga o lo iai le tofa o lo ta ui ai ia le utanga male moe e urufia I pea matalia tūlanga o le loto whamangalo e ui le o ona ma le matuitui ia ka lo fai le I maualo na tūlanga o whatalavou e le I tofo le tūlanga manuia wha le talavou malona lumanai ia e le I kai o ngō o le teimi e whai ainga ni o na suli e tutupu mai a o lea ua matua ui moto lava talu le meo le whatamala a whai fo i o whaafonga mai aka kukere I mea kurisika ko isu a whai o whaafonga mai o tau le neia fiafi e simila ke se sia tau te whaia ma le tūlanga lea o lai whaingi whaangungumi mangi ngā mea. Se uki ofo ko fia whaangungumi o ifo ie wha maa fola. O ifo ie wha maa fola ma auri o le a le whainga e konke whaui ngā ai le mātou whaasoa leu whai atu. O e wha maa fola mea ngungumi ngā konke whaia. Lea ngai tāla nā mea uma e fo. E feala uma e ngā. Ia ua tua inisi ma mai maua I fo I le soifua ma leola. Ia, ai isi tātou update wha mole mau I le tūlanga o si tamali I po si uso lea na si paka. Now, ai te le I sau noa. Ola se levanga sen mai te lo o taimi ana tupori mea lea sen mai loa se wofa moi ina ia te au ko kiki ai kumu ai la u messenger o fa tātou page tau te iai. However, ele ia te au se malo si anga o le loto ma le mafau. O te tango ai e toe shea antu I lunga. Ia, ma ere I ofo se taimi no unau e whaiesi na u whaasoa. Leanga iesi se o uso. E pele le loto ma le anganga. E u te roesi le fia uma le matonu I lauli. E isi o tau songa le uso e lona lua mai se o uso ia tau sili foi lea le pai le voli. Ia, antuona I o mantua ia na whaia u I lauli. Da ua onga antua maturang. O te a onga la mo ulai titi ai tupu ai wha lave le simi la whapea. Na sola ai se uso le ia murianga. Tu lou fo I le toi a whea o lea. Lala ngā no vai ai. Malingi a uloi mata. Ngau te le fia mana. A wā onga o kaimi ngā kukupu ai ngā mea le uso I le iengi Facebook mangi kerefongi e tapu e aini mea whapea. Ai au vai e tunga I le tūlanga na tūla I mai. O toi momoli mai ai lo uloto le wha vau le mea na tūla I mai. Ai mai se update fa mole e le uso. Tai mona vanoa asiata a whaafonga tatua I foia le mamalo le atunu. O non whain mafuta mai tato por kalabe le gata I lunga o le YouTube.
Ia o lunga tatou i tūlau ar Tautai A'e i lunga le Facebook. E pe o tūlanga na, i le whanau sa tūlai mai, i le mai aso tuana i atu nei, ma a fia ai a o ngalue ia si usofo i whatinonga o lato ngaluenga masani, i lalo le pulenga le IPC, pon marasianga whaetise, ia e peitai. Ia, sa tūla i labar whaave ma tau fia i le potu tinga ina i le mautanga senga sem totua. Ia mai, o le aso anafi lesa whapeona mo meritala ua, o mai mau labar soifua, o sia foi tamari. E oi, ia, o le tūlanga ia o lo whanga solo, le tūlanga le susuenga le matanga luenga. I le pulenga ma matanga luenga le marasianga whaetise. Po le a se whatamala, o mawhai o na mafuai le whale tonu lea. O le ase tūlanga i se whatamala, ai po a fo ini tūlanga i le whatinonga o lato ngaluenga. Na mafuai o na tūlanga i me whale tonu lea. O se avanoa le lei fo ye, mole ato i fo i wha mai senga i le, a inga loto wha vau, le to a lua ma le whanau, o wo uma pa anga fo ia sia fo yuso, ia po sia fo i tamata e le stangata matu. E oi, ia, ai ngata fo i lea. Ia, o siana au whainga luenga. Ua makuai misia e matara no hoi anlei lama nisi fo i uso sa matau whetau i tau langa e ngā luenga lava e ngā luenga i pisi. Me fo i lele ua lako misia se tu langa fo i winga fo i o leta mari. Matua neso i whanga siata e po o se kaka e wo, o se wo ma se wha wo le lei fo i lele mo tātou. Ia. E o ngā manatu pe e whamatala i tūlanga o me whapea pea o na whafua seina na tūlai me whaapelai whapene. E pe e tai tusa ma le asianga fo i o le sunga le malo, le sunga le isa tini pe o na whanga solo i fo i le le neiva yaso, ia, a tūlanga na. O lo whanga solo i susu enga pūlenga o le malo sianga whaetise. Po le ase tūlanga i se whale tonu. Ia, o na whamanino mai fo i la ia le mtanga ruenga, ia. E tawala mai foi le official minister po le fionga i olo vaai i le tūlanga i se whale tonu o whatinonga o ngā luenga foi ale marasianga whaetise ia peo se opoponga le ne fiafi ma le ngā whaaloalo. Malo whaaftai te le lava. Ia. Mana tu te ua yeini si vaenga o tutupu lava mani update mai tutonu so tātou watunu. O le fia fo i lau sunga mau inisio vaenga i misi atu lava ia teo. Ia, ai ona o le afiafi fo i nei. La tātou afe mua i tātou whaalau i loa le tātou Moatoga. A o alu ka kōpor kalami. Ka oka le angoa i lau fionga lupe matasila o tangata. Lea e meli mai wha mole. I lau numera e le ngata o whaataunga mo furnitures. A o le hotel. Ia lato whai ngā malanga i e fotua i atu ele ngata o se tema i le te wila o ke topa a o isi fo i more kirisi. Masi e tangata le nova i nea tua o tala no mai wha mole wha ilo mai le numera. Ia ai masi fo i laana vaenga le tātou au unanga. Tātou wa whea tua tūlanga o le tātou au unanga le Moatoga. Ia mani tātou whapitoa ai tātou tele iola iai. Nau na toe vatu lava o le vanole lau sunga mau. Ia o anisi nei nisio vaenga i pa ua tu ia tia ura upito matulanga whapena o tau whaasi foile tātou prokalame. Ona o le viafi foile nei. Ia e te tala alo ia isia mantou wa tau mawhainga sia mantou wa onga mole kuata lona lua. Ia peila o le tau ia isi nā vanoa o te mai al prokalame o na tu wa antua ila ia lea mo le fufuanga. Ia ai lea whaina ilea nga ia luma wai wha au pia le tātou. Ai o ina nisio vaenga te fia whaso mai ai manisio mole sila fia le tātou atu ufa mole. A se ata tolu le ngā marwha moe wa le inisi vaenga. O na manu fo le tātou taimi ai mai se o se vaenga tā ua fo o whaasauni i la fiafi nei. Ia atonu e tere nisi taimi tātou te toi maua fo i le newa yaso pia e pe o nei fo i le aso mua le aso atai au. A va pe po le aso tūlanga o la e whamusinoka le e tātou toi whira whektai o la fiafi. Mana ia. Mosta toa vanua. Mana ia tele la. Malo whaftai tele lava mau mana ia le tūlanga le lau stand by e tufo i la aso atai au i la fiafi. Ia wa se otonga mai ia tātou tau whai tatalo. Ia tatala i tua lea tama tulou. Tātou tatalo nā i tu atu whaatasi masi i tia whaatasi. Ai si tātou me i tātou whaalau i loa. Ia alau fionga le polisiri. E ile si kākanga whisiri mea kia umau. Whamai. O sila lea, o lupe maka sila lea i lunga o le prokalame o le ouna sa o anga le Moatoga.
o vatu. O le ale wingo lo so noanga. Ai fa mai. Le ai o fa ku ka so le ama fe ka wingi fa mai. O va ku ka pise ka fu le pise ka pi ki pasi. Ah, ka ngo fa ku sa me pise tanga ta fu le alu ki pasi pise ka fi ki korkeli. Ai o watala ia o vatu le ai ele fa peos ele ki pasira o kama ele ai ole a ole ona sa o ale e uia o ia le pule lua wae e pule sili ia le faletua ia ai le ai o ia o le pule lua ia a fa pela tau te o ni mata upu fai ngofi tato ui uma ia sila ai a onga lo mata upu fa tato o le pule sa o le faletua ia ai la fotu tato fa pitol tato Moatoga fa mo ya pa tai la va seta o ngor ka ko kai mi o no a ye de menga ke fori ye de via lo va ye kilo pero ya ai e mongi o ele uso ole manga yo ka ko pokala me e ko la langi ya ma de si ko io de ka ko pokala me io ya si ata de ke bien o manga ku e sa ola ka la si uso Wai o sa fia le beno na la pinko e la fa finge nga ma la pinko ya so ya ma fa sala le mu ai le fa so ro ko ka ko fa sala le mu o fa longa ku le fia fi mo nga ku le va ngo fa ku ngai ko in fa ngo sai mai se wa ku le va ngo fa finge se fa kai ka to le fa longa ku ko in ha wa e se le ro fa finge mai tango ila o tango ila nu tango ila ke lo fa no ke lo nga uma ko so ko inga ko mai o hai ko nga na piko e ka mo da ke lo le fia fi ne sia ta yo le fia fi ngai fa fonga nga tu du o wa ke ka ngo yo o alu le ka ko meta le temi dai ai sa o le dai a su e mai o le tu e ma wa ir ka ko ofisa ai pa wa le me fa vengongi mo pe a fe sili ma se ka ya o se discount e fa ve nga o miro pa wa fa superman bo le da ngimo ai e maua o ka ko bookings ma mea uma ma ka ko meta alu le ko le meta o ke lei loa sa ola o vesili wo vai lupe ole meta le ke sa ngoi la ngolu ke lei loa li ole ale pe o nga foi moa ole ale me o le ka ko fuala au le meta o le fuala au le kampangi le new skin le ma ke join ya kai pe le asia e se mai la le new skin le meta ngai lo le asia o le meta la wa fisosoangi le sela wa fisosoangi le kale wa fisosoangi wa le nga ka uangi le fafanga o ka meki le mama me fo io mama wa sa o le menga sa fafanga ya o lo kinga ya so ya e la nga i ngolo nga vai am pa u koko ya ka ke kami ya ka pa ya sa ko ngi mele mama ya so la ya kai mingi a koe mama la e ko inga le ka o ka ke fiwe ba le pepe nga mama ko inga mo ko fa le ko nga fa le ile fa le ko ngo mama la we ya ile ola o kali le asia ta le meta ko le meta o le kele ka ko meta ai ole o umar ka ko fangu sa o le fa ka usi kai mingi o nga pe ko ele ko kele sta ko meta ai o ka ko special le fuie ko tiki ready ia ka ko o ka mo mali ia ready ngela stofi po le asvale le kidiba ia ai o ka ko special uma ele tele sa fa matana nga wo lunga ka ko ele ia mala fa fitai le tautai A'e mal tatu Blue TV e fa uma ko ele fa makala ngale Moatoga nevia ia wa ka fiwe ka kupe o le sawa o le ka ngaka pu ele aka ma wala kupe me nga fa ko ia ma sau I ka ke ngofo I ka ke karia I e fa uma ko ngevia ole le mau ko inga man lo makua I me fo yo ka ngiko e ka ngu New Zealand ko inga man lo makua I si o nga finga na New Zealand man ko e wa kuna ka me kila via fi ngol lo ai wa uma ai ko inga e wa ko ia via wa uma ai ko inga o mai lo ka me ki fa la kinga mam e wa ko ma ko ngol lo wa uma ai papa sa lo mar ke nge fa no ki long kama apa o sa I ka ke ai fa kasi pa mai lo mar ko inga ma yo jo wa finga ke le lo me le kupu ya ma uma lo ko ma ya o ma wa kasi ka ngi po e umala ko pena la me ka wa e ko ngi ka ngi po yo lo ma ko e ka alo mai ngai langa sai mi ia pe o kulanga nga pai awangi kasi dua ka ngi po ia le tulanga le man wial ne via chata sa mai ma ya wakala ngo ke ya la sionga foi le pule for tato company on Moatoga ile mama ele langa foi e saur fa ya la fioga pe batsila o nga longa pisi
le wanga le lo ia ku nga ka kong wa le wa mama ka mingi yo ka pasi aku ile nga ka aku ile mako ora mi sa merko inga mana no mako ora fai mari se ngo ora kwale u fa kasi se per fa kasi le mo ko lo ho ile le asiata ora kwale u fa kasi ku mangu mako wa yo ko ri ko solo ku pa fo ka ringa ka va vale le mi sa le mako marko yo fa wa fa le ko inga le mako se ke le alo fa mai lava wa e va ai mai lo wa ka mai le fo wa fa pe mai yo o le manga arko inga mama le lo makua yo au fa lo le lo makua o ya la ka le la lo lagi le fa kwa e lo mai le e sa ke ngofo mai ngo mama oi yo ko ranga nga fa i lo ya lu pe matasila o ko nga le o se yengi pepe mama ka mingi o sa fa me ai nga o nga ko inga fo ye nga sorry le la lo lang le o anga le ma ku mama mai e le o ka o ko i va nga i lo ma ku ma fo ye ma nga o nga i lo ma ku mama la ko yo si vai ga muli le o ngor fa fesile lu pe matsil i le ko va aya o mama ka mai yo tu la gale asata o le ava no muli fo nei fa tai tu la va tato ma mano la tu no a ver nei por kala me fai ma mo mo pa anga ya fe tasi yo e foi se tai o lu mana i por asa tai tato to fe no foi ya ai o sa no muli nei fa to fa so foi le mano la tu no fai no mai mo ina tato por kala me mala ga fa lo Malo whaptai. O lea wa tonu ro manatu. Se i toe ae mai ia le tātou tamamatua. O na ave pele ia yo saunoanga ia na lua whaia mai ana nei pele o ni saunoanga o no lua sasala ai. Na ona ave pele tono le tātou a. Ai mai se lau ngā pinko ala ua fionga lupe makasila. Ai o le ale a whaina lea. Whaptai tele wha malulu fo i whau no lua whina ngaru. Ona e no fo ai olo ona tulanga ma fa manino fo tato ko tuno fa manulu fo ia wa tele na tato uma le fitu ma ani usila ia ona ole ona i fofanga fo ole le fia fisia matu fa mo lupe fo i va ese la le ia ai fa tele le roto fa sa ma le roto fa te tala le utanga fo i fetala ai ole a o stand pa ia tu le so mo le so taiao i se tato o tonga la so mau tu sa foi el famo moi o le uso ia Sam ia ai mai se foi ia i pe fa mulianga le tua i le tato unanga le Moatoga SMI pe ia la utala le faiso e ma fai ona e fa ongaina le au unanga foi le SMI fauro fale ia anga uma wa ku mai le fale me ia kulo ma le Moatoga fa to tonga lava to tonu o mauta malawa e felangolango ma e tatu sponsor a fa pe foi lai te nau la for coupe fa ngal PacificEzy money transfer a fa pe wa fiu ke la for coupe ngale avatu le fa tawo me o le fale a fa tawo le pia male ava malosi tammi mai i le Pacific 40 male talo fa voucher ia e fai le voucher ai piki ai Samoa ele leile na ele e la ku e fiu e le kalsanga ya rupe matasila e fa mo pe fen ko fa ri ku pe mele voucher ele e la tu amola na no fo mo mi alu mai le fa ia o le tawile na e fa nga ri tatu Pacific 40 fa tai tatu company long sua Digicel Pacific o ngar so top up ia wa foi color shops matfele ia ai mai se foi oni so tatu company long sua ia mo de fia fi Samoa i se ngana wole tu mali le foi fu va tele poto ale tu tai ia ai le ato foi ia tu lo va ai ele teritorunga e matua lava ia te o Samoa o le atu tofi ia e matua atu ia te o tousa mātou tala ia o suanga lava fo i o le vatele ia o fo e ave o ina i loloto fai ma ave ngama mafa ia o nisi ia fo ia o na itala mali ia matatou wa palo lava fo i lungo le prokalame ia mo fo i se vai malu o le ata ma le fia ia mo de fiafi mātou fa atu au li tia le tua to taimio le dei fiafi mai matu va se tolu e fionga ya lupe matsila le sunga ya mau malo nei fa tau va soifua mai manuia soifua sambo se foi ya The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come